Sompa market yapa. Damu note. Come on. I'm a daddy come for us. My here do what Alpha. I feel Omega ba. Alpha and Omega. Aha. Na o display my manager. Hey, acquire program. Oh, Debbie. And na send you musi to 2 years no. Oh. You know, yeah, papa. Yeah, I was for a year bring up was me a toss on what you know that then you know in Asia 26 August 2022. August 31 days, therefore, Bosman of Besson is it a brother? Okay, Ukuya there bay. And Bosman of Besson. Yaba. Yes, yeah, Omowaha. And Abrewetia so Ewaha. Abrewetia or Bomesh. Abrewetia or Bomesh, no. Okay. Ofonso Waha. And Bema Usu Kantan so Waha. Sisi Bema or point or common pong. Koyade. Okay. Asem Beba Debbie and Asem Beba. Asem Beba Debbie. Yeah. I was for and then that's all for 2 summer. I ever custom tab, yeah, now a for 2 summer, ya catchy. And ya for 2 summer, ya back in can maybe a free Matthew and Petinum Honum, Matthew 5, 4 and 5 for no, ya back in can maybe a free ho, my bosswa. Abrewetia de Bibako na ayefe. And Asemwa mede bano matu di se ojo ni ahobrase enye jimi. Ojo ni ahobrase emfa ne se nipa na jimi. Da. Eta sisi pa na wana to sajme eyodonti lumba eyodonti nyeseme ho abom ho so ose hu obi na se opeso obedum no a ya na odwin se ho abom ho so sanete Asem we make da say uhunu de mani mobo a no de ayepe so ujira bass mi na wote ho no na also we are ladies first transfer akwa wo pe me uhunu de mani mobo a no de ayepe ahumbrase sebe nyado a ejejimi da so no bi fa yo nko na se obre ne ho asem ma wo a enkase woni mi nyansa na obeye ne kai nipa bebre fast advantage no na wo hunu se nipa kura no se be nyado a we adwin bia ni tim ohimi nyansa asem we mekada wo se no obi chesi kada ka sasa kapra ka se be ma akaka pra me de chew anya sa atiti wo motiti mo se kwase no nim sika maburu so when your baby worry na wo bre ne ho ase ma wo a be ma enka so ba nu sro ana wagimi ufiri wonsa ne so ba wonya biew okwasem na meka no wonya biew eyo dwo enyejimi
enye sebe ohunu so be mada na ahumobro binom kan nti mobro ewonumu pa edro no aduane na wakasa aduane amede si so emma ba ma bia otumi ndi eye humobro eye wodwo sebe ma bi so mu no hu mobbo sa obre ne ho ase amma wo a na watena wo oba no nko a wo ho a nkasa obro no suntra sa na ma na te to bia na ohun se wo be ma na wonya ni ko equal enti na why submissive to her wa bre wo ho ase amma no ofiri wonsa no ano no ne so be ma kwase ya no wonya bibiew afia wade na egu na fe no wo kamfo be ma no so mi ku ya me metene so a ma sore o peje ni mu kakra metene so ma sore nanso akachi aya wodwo sabe nyese na ninna ho o pe wase modo ahumoburo wonumu ohun mobbo onimu nchi sa obefa woro no nuanu nyina na bodabum kuro basi anafo otwum na aka na dwonsoro bubogu ketere so yanka Matthew Sempati no mtitemu num honom asem wo fabra Matthew Sempati no mtitemu num no ase insurance wona wodwo very good na wona obenya asase ndeda wase pa onyakopo twedua mponkora ehunu se nipa wodwo no insurance no nipa wodwo yetini mu ade bebere ayo mame kai yini wamena yo ya kenka free Matthew Asempa etienum ne chichemu enum no o se insurance wona wodwo insurance wona wodwo no tse se obawo Bema okay de wodwo bi a wankase insurance mema wodwo ana ma wodwo insurance wona wodwo emsa abo akura so wodwo a insurance no oya body enti wodwo aye sarete awusafo Bible say insurance wona wodwo nya jimi o Saudi abofra bete na obu wonti obre ne ho aseman enye sa bofra no weyidimefo ofiri wonsa ne so akoda de wonya bibio afi wofiri wonsa wokoro okofa akoda wanwene ne sese chamfo wode ne betena afi na woyi na ye so makoda woyi okoye die nya mienim sa akoda no on kan direct se wona oyo wose na ewumsa ne wonya die nanso ne niema wenu ko ade wa feri poto wabadu do na mfano do na ejimi be man wo do na ne do no enkase usro se wajuma bura po asem a onsro pen wo po asem se no so pa nkase wo pe uhuru de mani mo bode ye pe etaba se be ma na wo ba bia odwuno wo humbobura ni kun ana na yiri sisi no asemo ya maka je no so hwe sa wodwo na ahumoburo wo mu a ebiri bia the other partner no esisi no echiti no so we don't can hear hey bana sana wode ahmetie ja wade a ana empratwe no ekwawie ya achie no na yeye ba so na kachi amfa oba na be ma ne dwo a odwo no ana obre ne ho ase no enye na nigimi onim nyansa pa na se onipa dowo a ahumobro enso eka ho pa damno ote
Mame ko Matthew 5 on mo verse 4 ho. Matthew 5 verse 4. Matthew Sempa etienum ne chichemu ennan no. O se insure ne wona won wura ho. Eno na oka no na won na obechechire won wura. No, 5 verse 4. 5:4 no. My Bible is not saying that. 5:6. Okay, let's go there because Bible there Tolebia beat me 5 verse 4. Okay, 7. 5 verse 7. Okay. Matthew Sempa etienum ne chichemu enson no. Yentie de asafo awrade kan o se insure ne mobrohufo na won na obehu omobo na asafo awrade se sankrofo no obehu omobo se wutiri ye na kosia oba wo hunu be mamobo you are blessed. Take good care of that particular woman and then I make us wo se wutiri ye na konya oba ahumoboro wonumu a ontimi ni dinyaw eselenum kura na wo yama aduane ni swapa na wo guso de asi ho na okoto bayira ya ti bi edi wo hia be ma no ye moburu hunfo hunu nipa moba ubisade ni ho kro be foso a fight ya se won sabeka master oba enye se bia osro wo yes osro na eye humobro eye ojo nyesu enye nyansa ne wonim eye wodontra hwe ade we ma hwe hunu se nipa bi wo ho a ahumobro de ewonumu ankasa ahumobro no etinimu sara mpese beka enti se wotrene nsase wode bo oba akora no a na bibi ebu na bem se onyai ade no is planted within that particular person be man nya futu ntra nya se mo wade ye turu fo se ma omowo nya no ntra ewonumu ahumobro no wo ba no mu so when you begu ase de enko be sacrifice make a oba no hu se wan kasa kura no konon bi e wafam nanso o wote mane ehumobru bi se obeba be fifi ya no ba be hu na dede bobi bebe mu ne ma no oba humobo pa no won peresa eti ehumobro ne odwo no nipa se wodwo a so obeye kekakakra ontumi mahwa okasa be mfa makura ewo hwa wode be maw onfa ma na America no is of 2 points so bia na osme mfa maw and so odon sato no yinsa odon sato no yinsa mpe no try the third one onyida and be a work marriage o si jami sumu kra de se ma ba blem ne kan ye ne de abomre wai so kaze sumu kra uti ne yo se sumu abusafo obare kasa duane amenu aminya ba ma bia ontumi ohun abusafo ade bi ho wudime ya wontimi mpatu hu enye so bemba bi wo ho se oba bisarade na yiri bisarade no wanya amano a na wono akasa kora no na hunim ne di akon se na manfa amani obeja be se unya sa be ma na handle the man with care hweli yesum no sabo sompa
Asem maybe no bu mema kwasia maybe no bu mo akwasia na obeka say don't take my weakness to be my weakness and for me who mo bro enya me mere ye say na mere nti na abasa there may be ne papa aten sa moba da enti ewonumu ono so saa de na adua wonumu Abranti bi kope ba wa de omso mane nwa no o kai e bi twa mani mo office fie no ha na oba ne fie fo se abranti ne papa bro na yiri kum no nti we no so ne papa bo jare bia no e bitimi awonu nso se papa mentesa papa bo ne yiri kum na mpos na about 30 years so baby wa be maybe na be man mo kon mo ka che na so he sa nese sa ne wotie so wa ya ma so ko bola se ama ni so he nese kura de wo hwimu asa na na no mefi kura de so beda okay awusafo so wonyame ye wodom na wonyandi pa wodwo ahomoburo wonu mu a Timma asante kasara word bi we friend Timma what ya no man what pay no for you nti onye ode enye enkase wagimi enkase osuro ofiri nensa wonya no so biew misi ha tia mu pi me modofo pa Mmrantehene Yeboah Afari keta chaw bema Omo Gordon another work of bread. No problem na. Yes, oni ura na no di preko no a na opaka hiri. Na opaka hiri. Wa na abaswa. Oh yo ho hwe nyi. Odabi say o sha ya kire no. Sha, am change the wajibi. Nchade majibi. Nipa bebe mpe eye eni mutena. Izo kwambo the COVID ne ba nti amanchia no. Nye bebre ne do mo nsa. Na fwe dan obi ba chia. Meso community me tebe no pa. Nti wa bre. Chimi bia kama. Oh inshallah. We ju na ju so atobu so na. Ya kama pa. Na so kama pon ya mano ya ko pa ne shede. Na so ba pon ne de esinya mishira no. Ba mano. Na sex I proud to be. Oku mu ana 1965 na Mmrantehene na na daji. Oh Mmrantehene no so what dey akofa. Anje na ni bia kudubu nem se pay na no se bia wo pesika wo o pesika na so ode ye tu ye nti we na na nipa bebe invention the only ohina watena bruchi no de bruchi se eye duma wo Ghana pa ene sa ohina no punctuality time Ajay, okases 8 ajajajaja me time ayade nti udi akunya no wade asewase me time die enfeni agro osebone tatia okoche na mo ba no yibi amatatia na tatia wi na okoda no aba no numu a na tatia ewura numu de here ni se mu kwa yi yawe ti da ko tina na oyi no to for was hey marafu me no bagro na me numu die fani agro eso no ko fivano oh yeah say usa ayi mami bi fa asesa basic akwan bi MC 50 pesos na wo kem na wo say driver obi sikani o 50 pesos driver on faraju na ko na oko oho anu ana so dawa me say obi sika na wa say edwa me ho maame eso aka de be wo de be kire me fire da 100 Ghana cedis bomu anka be pai dawa ni na nyaade ani maame na ni we be a police for be reject sika bi obi ma on bribe mo reject you know radio so akwa bi frɛ o so masa na sika ni sentra
Sika so come on reject it. I'm sorry Sani Nipa na kan in America but papa no me okay yo kata cho yen church for ni arefo nyankopon aboa ma na ebojaye minimi se ekwan ofa so a wodi free adwada beto sa me de oni edi ni me na me hodo me kakra na me fa ne sa metie wo kasa no awuji am kata cho me hodo me pa me twa nye kata cho onse de bia ya rebu e fa ne nem onse na me hodo me de but na enyemo but na me so ya me kon ntimi twa me kon wonim oda na dwono a oho na bofo no a oda woro no ada no oho no ada no wo de fa ba shi ti sempa so won kekan hye ho na da so na ade be tu wo se de ba shi ti na si aye o pre bia pre oda ha na oho agene na bofo no ogina won che no ada no sa na bofo ro wi fi ni ho na wa anane wa o madame kon so na go kon nya na ade da so madame kon bofo ni bu motiti ame ayo so go dis one ni na bofo no on pa edina ya se wo udware ankasa o bofo ro o ho udware na o twa ni ahweda wa pasu du ho wada ja so se wo kasa na wo draw na attention na wo ho wada ja so a o kwa bia 40 days kra no mai kase obia wo angel above for population no do so che nipa be 10 times was say a bubuja uncountable sana o de bridra e be ka so of once ti obia wo no bofo okay na che so na ko pa bofo bo no so no sa ba sia no woje wo na che say in fact nyame wo bofo a obu nipa ho bai e ze kata che obi a wo ko twa kwalati an wo ko twa obi ti ko bofo yeah onyame ma bofo gadi obia na se bofo no na the message no koso se oni pass message de wayini nti ya pa na chi nti ru ko gina court wa na jelu ko anan tontom wo na wo fon na wo ye basa onso obi ko da prison ba ya na wo da so gina na so obi so ko ba enchekwa no obi so ko prison ho boni bebre ho mo na kapia no benya asase so o chense mo pa tena me kono de me mane ha me wo mane ha okay yo am fa wadwene nko fefe fa ba bia metela bia fa ba ifo no akoso ana na sa no mane kwa de me bi sa me life wo da fa ko a kire wa na ho ntem na ma ntem na unse katajo ya mobo me na me ko ye no me chimi dwari am chama to me remove za anti carpet na so na me dae o ta kasa asimi mo ba carpet so no ba carpet so no dae and so ya dos me sro obi ba wa bono pa se o na won che no so nipa wani na me kansa me ba ayo na de ngam kata jawo na wabre kata jawo na asem na de aba no so ya asem a ye di wie na wotwi na eye obi wo a na nka de no na nka wonte sa so nipa bi na sabi awi nti ema ne do a odedo oba na be ma na tekoye sa je ne ye kashim se obi a wote sa kata jawo sa no ma ne doso papa ya meka na meka ne kuma se ha na adiwe no ekebenya nanka oba ne bema se wawade no se ye mpra wo nanka program nkati bi pa ya na edu me bi wo a kwadu fosu mi bia obo bia na papa no nyame hia no awu se kata chaw Ghana no se obi do bi pa na omo abonten eka ene wan kohia oba papa na bema papa no no so ka efo mo so mikunu de wagimi o meire onu ni meire wagimi o we kwa me kwa bai e meka bia obeti ase bo he na oba na aye na wife ni ho oh my wife de gari hwe kata jaw ye woni pa ne ekwan a ye fa so obi a ne kwan fa so tete no e wo fie ye wade bi ho a akwai se wokra ene krama gudie ye woni pa bi wa nakoma estatentem good obetime hu ade kete ebetime de na wale jaye aba e wade kete because ohu yopo
ɛne wo bi nso ho so an ntete e de tete ne ana ne nature de ba wiase no saa na ote ɛno na ana ye hu sesa nipa no wagimi katocha ye kan odo nye jimi hu da odo enye jimi na ye ne ha ne ye de ni nyina afra sa ahanum ye wono ma bi wo honum a obeye na be ma ye bibua na yes ye culture ye nya santefo de ye culture se enkyere se wo yes a obetimi kofie bi na 7 preduasa me krasa de no katacho minim se ye wrong a minim se ebia mumienu na mote oba ne be ma nete akora bia nka mo basha na mo hwie fufu ho na se wo na ho na se wo ka se be ma no na o na se wo aye wadwuma bagadacho adwuma bi honum a be ma bi wa sa no ma ne kora na wo ye no esaitimi mo oba ne koka kora timi de awalja ye ba me na me bo ma ko ho ma be waro enti nyame ne sese be gya dware wadwuma bi wo aye mema dwuma but me ye ni mo bi wo no ma sabe ne ma me beto na wona na yirete na opra dem eda omo dem opra because oni omo ni babia sese o yes ade no ma me ne beto ne de me ko kwasi wo na yira ma ne pra dem omo no ma me bi asem ba me nchen ne kura de ache utek na Mmrantehene si da ma ne ma me ana wona na yiri fi Germany bai na yede oba no ko Germany no nya 7 years ana be ma nso ko Germany no nya 14 years nto mi ni nyina a kire ho no ma ware na omo ba ye no on se bu ni de otimi de benkum gi ade agi bibia ya ana ba be ma de bibia ma na yiri na no de benkum ade se omu fira abonte ba na wo tia na se na no de benkum ate no na ma me de dwa ontasie ana ofre ne ba na ka chenze kwasi wo de ade ma yiri de benkum gi ya kan ye nya ne sa so ana mama mo say oh ma yo ho de enya hwasi fio de be na enya hwe ana na ko ka chere ge no so tete sante mako so 7 years de sante ne ku no ka chere ze bu ade bukuru ye si ke ade ma wan fa benkum ye na ono so te asi o wanti asi obo no kura mane ese ma na tia tia ma me no eka wo de benkum di ade na wo boy no se ma me enya hwe wo so ofri ho enya hwe sei ya ha enya sa mo wo blocho na ye sa do de ma me kan more or less no wo ye correct e di ya sa mo anche e bere se so mo di e kura no eni ma bibi ho no mo a na ma me no o chete wo kata chocho ti de pese kan nyina ne se obi a wutie ye wo yo ba na ye bema we no bible ne chese wan kama ba akofo o dabi o kama both side including emwa nyina ka ho abo bi wa na wo ye no nanso obeka yeah abo bi wa na wo ye no so obeka minim obi a ne kan ma re ne da ono ne feed ne so abo ne re no yeah man be no wa gun asade na ade o ka no so e poison so pa o ka no mani so ne sini enfienfien to ka medical doctor so enti ene adisua no yen hwo ene obi aware nya je wo ka ne katacho nya aware nko awo obi nya akora bi na tete se de na wo ka no wa fa ne sa akora ne ahobraso obi afo bi ba sebe okofa ne fi kro ketuom ede ne ba transport onu ani tuasa akra okofa no ne store na ekoso wa fa nkra bebe ba akọ okofa na ekoso but bosumi aso ese so twa akra ne ka no asa de kro no ato no so I say ya before you were big problem then na make us say mo say ya wadiem say wo rapa aka wadian ke ama before especially Ghana for e wo kwan bi so kata cho wade a wo kan se brani ene ni kuni ba ye hwe maame no ti ade an ka kwaye o se 7 pages se nanka oba no eye Ghana ni a eno no so ko bo na busuafo ma ne an ka ejanto vie o ka fire but me nyana ko gina se omoto omo wase de bia me ka sa asemu yi okwa brochi mamu obi abo degree oba na bo degree 7 pages adwuma ne ko ye no o prepare se be street so enso omoto omo wase ahuma bro no enya odo no ba ma bi ho ma 7 pages de ne yiri pa bia no 7 pages wode ma no what the man say when him so short as here de ne yiri pa bia wode ma no na wo ka se bia katacho na me de se obi ho ani nature ye de wo no sa
ontimi sesa da nanso obi wo ya de wo no yesi sabe mpredua se okoto sakrama sapata so nipa ne ho obi wo ne kwase ebu awo obi obi ana na ni ti ni kru so ana na ni ti na yire so ne nipa na ma ne hu saa because onim se ne yire ne do no na oka bibia wontie no wo de ayese ne yire na edai agimi ana ni kru na agimi kata cho ya to na wo ka asembi se sabe kedru baabi na dru baabi na se wo ba o situation bim na wo help na na the mind ina say Ibrahim obezo peme sure mi ya ba ko wo UK wo say ukọ Britain mu a anya ho ko anko se wo ko ne se bia obi wo supermarket ana se obi wo store ano na wo ko akoto ade wo fiti the way ya oba no be sia welcome no wan hwe ya obeka se de wo ye media ebia opeme but above from life no oba welcome but ene ahawo yesa kire wuya baabi ana wakohia obaabi na ampa etimi so yesa be ma bi wonu so obo awo so la konwa so jin mind nya chese sorry awo so na ampa opew no de mobohu ekwaye odo ba ne akoba se woni obate oni be mate ade bia wo ye obia no mesre obia mane nya wadwe se be mpredwa se wagimi na ye humobro ene wodo na hano ya wode ne nkonsonkonso ne doso maami bi ko ne ko ne ba ma ho ekosra no obai wi aduane enam odi gusu no obai tena se dwendwen wa se me masi me man nam bebira na anamente ne nam so adan na dwendwen ni nyina ne se o man nam bebre ba ya maami no de ba ko akwasi ko hwe se oba no o ma sika nam na odi ewe o nam keto anso eyasem etena ye nyina fa hu se ye kan nyina afu a ye besrawo woni wo baate woni ba mate de wo ye ubia no wo mind de kire se wagimi ameso entesa medase atacho medase correct for 3 points brotia alacha ba ma bemo epacho medase na da bia ya na enipa ye take advantage of those who are meek omre no particularly awade mo ne relationship mo no eya na ekoso pa na getacho obi kan say be say don't take advantage of people but take advantage of your time and opportunities. For people present opportunities and to not take advantage is a waste of time. Getacho be ma say obi ma wa kwanya obi kire wo mobro de ama wo no say ya awade mo oba edi ne ho esi ho ama na se be ma de ne ho esi ho ama edi ne ho ai abo afode ama ti se ogwama na de bia wo hia bia no de efie adwuma bia mu no obo oye bibia de ma wo ebi kura na nya na adwuma na se de no but ofo se obeye na ode ne ho toto se bi abrofo na ya na wonom my sa ne ma no se be ma bi wo kura fie wo be hu se wo hu sa ade bi da ho nwura bi da ho be hu se wafa nkuko bi ono ankasa chansen bi ono adidi mu no be ma bi timi ko FL horo na ade mu ebi kura po na be ma bi timi ya asede bi ne amasie kura no ke kase hase no mu no enye be ma asede ba be ma bi timi boa na yere akonua se nyina mu ofiade yomu ene bibia mu spiritual side ene physical side nyina na so no eya na e ma dodo na akatacho mini be ma bi a na yere ne yere ankasa afa ne se o yejimi for because say osori sini ne mama no be ma ne nim se ne yere no kwa adwuma wo brenti no oba no oboa no kwan bi so no ono so hu ni se be ma ne se bi wo ye kwa donto ana se bi wajimi enti na wo ye saade no eni enti na anam so amene people are setting boundaries and na sa akonya na bia nka wo bi fufura one day bia nka onya sa akonya na wonye sa no and na sa akonya no ebo sa nkofo bi etese sa no efi se bia ne nua bia wonya akonya eba obi abrabo ma obi ano wotema obi ano na koma emre wo humobro wotimi boa no ofa ne se wagimi nti no ono so ye se kwase ani ti ana agragu ono so hu se them no take advantage of his anasa meekness no one stop and ho adwen se ne saade a me so mento aso bi nti me wo ahomobro bi krampo wo me mu anya de a mekire anasa meda na didi ama afoforo bi because wan hwe ya na wo mo so de aba bedimi fi se kwase adu ampanyi se ye ntia
sumpre no nti no na wonom afom ho adwen kada che ne emema dodo na wo ho wonom epe emma binom abi omo sika won bi anka ehumobro won betimi aboa se ma mema no na so be ma bi abaye no bukatente no ana se wafa ne se wo ye oto legente no oni pepe bi ase bi obeje be ma bi kura mpo wona blabom bi sanso na be ma bi nso fa wo ba bi a wo boa no emma na komapa e wa akonu ase nyina so esanso oba no so hu se be ma ne ye kwadontonte no be ma kro no ne nsa ewa nkobetimi atena ma na so oba bi a wo hia moa so no ono so fi se akwanya no esi fi se obi nso de ayente no enti me ka kire nyina se especially katachaw eya na emema titiw wo muta ho se wo ba e bia wo ko se wakodi samoni bi wo abonten kura wonka oba bia wo ya ade bi disie no oba na hu so wonka obi wo kwa port mu so oba na hu bibia wo ye bia so no ontini mie na no nka wo fo ne sese bi oba no wo ye jimifo oba de oda no wada onimo hwe na se bibi sa katachaw me ka kire ye nua mema no ne ye nua ma no mu a ye yesa ne ma no se ye fancy wa because ye ehumobro bi no odo bi na nipa no wanya de ama nyesese bi wagimi anase bibi senti de medi twoto ne say people who take advantage of others no are always the ones that play victim obi abribia no officer obi agimi wa akwanya bi no odo ne ehumobro bi a wanya ama ne ntino kene cho be wie che no no ankasa na ebu abo no to otimi eye niema bi ose we de me fa ne se oba no wagimi anase bi sa oba na ni bete no bia no wadru wo epes point bia anka wo hia oba ne mu aketua bi na anka watimi de ado ho ablabom esan so oba na ho se ni ntino ba ho se je no watwa wo so ntino me ka kire nyina se so obi do obi kire homobro anase obi wo ho se bia na koma emre no wo kire wo do a take advantage of that person enka se bia wagimi na momo no take advantages take opportunities of that present opportunity na wanya no never create be something valuable for your life here betimi abo ablabo ama nkan kro ni mpunto nso atimi abam kada cho be mampacho me dase no sumi da wase pa na atams ne wa afei a wo befa okuta komapa no enam de obi de ye nipa nso wase am ka so kwase bia na enti aso mpunto da ina enam a ye ne aye edabofo so okwaduo wo de ukọ na wunianom da wase abusefo Sompa na 3.1 ni ko du kan se mo yi was get no want no get de onya ya mpe de o peso so won so wanya enti nkenya me won so apo awade no ana oba o ye bia ntansia be mo ye ba de tie ne se oba no o ye kula na okotom wi a kada cho tumi ni nya bekita ni wi a no wasesa sa na ya na ade ne tie yo mami bi so aburu a wo ton de ya no ai bi na ya obi so ano no wase aburu ni mu do ne mami ya so no sa no ana ma ba ko si yo ko wale ne fa ko tna store no he odi ekoko wa no na aburu no won suinsi ho no metina store chofida da na nya na be ma bi fra wo se nya msese wo se south ha o bi a store man yire ko wi achi krampo wa pamo be ma no be ma ne yale kola won fi no kola nya hwe wa pamo be ma ne si abonten odno akwakosi ikoko so awie wo se wo ye kanaman enti nipa le pejan but nkodru ho na ya mo nkai se nipa na de ne kosi me da se pa ohine yire okay abusafo ya dru tv no so mama memo afutu se no tofa ema wona wa ba tv so no ahwefo yesase no pa no anwumre no nso no na sese ene yehwe ato tv no so tv no ema 2 hours tv no se wonti ma 3 hours sa nti atwefa radio no so ande kwanada na ya tv no so ene ya tu amanfofo afutu smede ma ene se odwo ne ahobrase enye gimi nti se waware ba ma bi na wo wotema obre ne ho ase wodwo owo moburu hu mawo enti wo ye niema bibiri ansa se ba ma ya kase o ejimi se na nitia ne so ba ma no nye bibiu se wo ware oba bi no do o huma bro so odidi agya wo na eha no enti de oba ye no bia na wo bo na ni atu free na wo sunwa
sabi nyado a enkase wo ye ba gimifo emfa ojuo ne ahobrase anye gimi emanipa no bra oba no kwa ubenya lombo jata ode meso obeso wani se fi ano na wo kan wa hwe wa enimu de asiwe ni dwa se yo unya obi na aso wagimi abusafo ni aya kan mena ko wia ne se uhuru de mani mo ba no de ayepe unya ka na se wa trase se akweda bro peme ni aya kan mena ko dura ne se eye wodo saade na ewo abaya ne maame mu na abedue ne mu enti kuratwe a wonpe no enye se wagimi ne maame no wonpe saade no odi awo no enti wona manim kura won ka hwe na mani twa oba bi wo ayi ekruma sukọ mampon ana man kan hinimpo fi yasa na ekruma sukọ mampon na am say ni ku fra bonten be hu nyan ho say jama oba bi pampa bo ngade e bi do kra kenye hey oba bi ni ku na mo mpa so betina no atie oba kura wo okay enti abusafo ni aye kan ne sese akwada na ne tie anase onu oba bi te be ma bi te be ya ware ana aya ware awie ma wo ba ko mienu na se be ma no ana oba no bre ne ho ase a anka se wagimi ofiri wonsa ho ba kire next partner abenya no no wa bete kwawo wo bete kwawo okay the John said and asem ra wo de bai se wutie asem no e ma frɛ me ma frɛ enwo obi a wutimi ka se emumi e bema enso ya na atam se e mema ni benum esisi obi ya ka fa ene ye hu oba bi amanso ye ne ye kumukuma ma ne na wo yen obi a no se bempredwasa ema no omusinto ho na mema sinto but ye ka majority minority a ade a edoso de enoso ye ka ho asem sesi apa de akatachew enoma bi a me ne ba manti but ye wo noma bi e fasifa e wo sa no ma no e wo se ba ma bu a ye kan ye wisu story bebre ba ma bi a wo ne ma seven prayer no ne etrimoden na ye ka ho mobo ne sa no ma ne de akatachew e mema nya me boye se ye ne ye mo ama but most of them no say ye sika ni e de spend o ma ho a e ma ne dodo na nim se mikuri wagimi o bi bu de bia nso e den ti na kata choka se bi se woni obi che sika na ka kwanse kwa na mani hu sa no ma no ye tufudi ani ye tu enua ma no before dodo na be gwa de nyame ne boye se ye na ma ye hwe ma e dodo na ye sika no mo e ko e ma wo che mema bamba bi do ba bi akoto adwuma mu wo hu so ba no se bi efie nye ene watiti no mema timi tu susu de oba ko se ba bi wo ba oba ni dwi adwuma wie ya pe ohu kabapam ehu sliti pam ehu de way sisasa ho no ne wagya ho ti de bia na sa se ka se wo ye be ma wo siesie o yira na so siesie no na kwa bi su no keni kwa se ka oba de be ma kwa gya wa ana be ma hwew na se wo ye fa se be ma no so du mebi no sa sika no ko betimi da to susu awe no wo na so ho mobra se ma wo kanti akofo bi de hye de so ye ni yie me da se ti sa no ma ne hwe ni yie pa da se ye hwe ni yie dia boni adade e koso fisa no ma no se be ma wo ho mobro pa katacho o big problem o ma fa dua bombe ma me che se enu na ya na di dua bo ba obi se ma hwe obi short ase ama na wi adwuma ma hwe obi ama na wi school ye ne ha na te sa ati sapa abewati adwa na ye sisi ina David na wo hwe ni school no o di sika piano no no ankasa ni mu o ka asa wonkwe o so abewati a de be ana na o ka the way we see can some na see say some make am see do majority no e ma
no na so no anya sika kwa o Bible say nya sika kwa na ya bia o abroti me obi wa dedicate himself devote himself ni eniema nyina e de buo se me ni utu se se na obedu ba ya kale chona ye brother na say ya wada yi ya friend say e brother mbako maami ya wo ni kunu abla ya wo kwa sidan ya na watu kwan ye o waba wo mo sida wase wontu okwo han single room e na ye kase no maami kan ye kan general e na ye kase no ni nua dem no oda be shit no de se form wie e da so eno de maka woni ase no na last week ya was it last week in so no wo baby wo no so ofin kranza ohunsu no obesi ni so wase oni ni kuna bla e da padia afi kura pode wo sesa ema de wo di fie anu wa wi no gown o ba wi aso ya brati de ba angwa na wonim oba no kokan ye de wa pam na mo chese o ba wi aso ya brati enye se wusika nko a wo fine mema na wasama Bible kai wase be ma na be samo nim ana muja ye na wo de ana muja ye ya de pa de pa na wo hwa me mo to mo ya de pa me nka asam nchro Saudi afa wusika nyina hwa me na se me de obeye be tete me no me na want na da oba ne be ma de change bia no de Roma wiase nyina oba ne be ma when the change nyonko destiny man be somebody ebia one ka cho ebia change mu destiny wo baby mpaye ene ma be ma bi nso nyina bia oba tu kwan when the ka be fa nyonko ko be ma na buso fogu nim say emema ta atwro ka ho wo yere pa na okumpa de ema no okumpa na mo de ne to na wo re no no se so ema bo je yake ne sade a je nkase mama nyina ye ti asem ne yo na me pesam kire se wo ba kura ne to na ye ne good no ne wo busa se kwasi da be na be ye real anya mo nka da na se me na wote mienu kedacho boto ye mienu se me na wote papa no watete etu ye papa no de ato se me na wote hia ma menka asem me no to yi asem be was ni pay me bi no oba bi te kedacho ka say watoka wabani nim ho hwe wasida wabani nim ho hwe wato plot waje plot wabani nim ho hwe ye wani me metima ka twa say han ye timodi ye wo ma bi hon ma se bi pedo mo plot o mo to no e mema ho na de top e so nka je ni kru da era chao ya sha both parties will be said ye na kana cha ba ma kane no ye nim se nyina be ji atum sa wo e bia wo hya da ne menya adwen e ye be ma me no ti asese ye pe ye je ye wo de da ho me de asa bo so me aso mesra bo so me so ye me se ye pe ye je wo de da ho wo pepa wo da ho ba me de asa e ye me badia da ma me pa wo da asa ne me nya ba no eno say ma ye bre o ye menka nyina ne say ma ye bre pa ye hwemo na wo mu yansa no ye mema no na akire wo mu nyansa sa wo mu nua binum a ye de wo no no ene na wo no so anya suawo bi suawo bi dia firi mu nte no e mema no dia na no wo ye ene na ma no so no because na wo na wo nya japade wo bi wo sa bi sika nim mudu won ma na jaye wo be da me so wo be da me so situ na situ mi o eno krachi no me no aduane ma wo me si uni ama ma wo me make sure say obi bia be koye won aduane oba de ne ba ma e ma na bre wo wo senka ya kacha o say mema ni ye very good o mo bo mo yire no mo fie mema ni bi so wa de ohia ni say wo yi sika de ato ho oh me si bo na sa sika no sika wo yi to ho wo dim fifiri o sam ye Kadacho enso obre eno so ye ka say na djuma wo ye ne kadacho baby ti fie djuma wo ye no eye kadacho na no ye nyina two times over there ye nyina be no ba be en chance da na osisu a wo bo ti o en chance da obaka se yi na bare fam eye munti o eye hwantia eye munti ebinu muntia what akoma bo baby so bla shabema wo na si ye pre ne se nwa akoma bo ye pre ne se nwa ene je tu me bia mo ma menka asam nchro ye nwa man bi ya ebinu mo boa ene nya mema no ko mema ni bi be yo mo yile mo ye ema ne bi so boa ema ni bi kwa kata cho ma menka asam nchro e bia wo sika na o de bama wo ko dwom o bia wo kra de bia wo ya de kwa nso mi hu se wo ko dwom sa ema ni bi wo kata cho ye nim sa wo boy akoma wo boy akoma 200 Ghana cedis 200 Ghana cedis no me penkwan ya e da de amount me so me di bi me ma be di bi enti me pani ma e da na me di aye ene aye ma sede ti wo ema
ka wo be ye na wo mun kan kire wo yes no pa ni sika tuwa ya yi sika tuwa na ma na adanu so sika na asesa na e ka ya sika tuwa na ma no wo ka se sika e yi se sa be ma ko epia na anopa akokɔ di ko a de wo dwen pa ye be ma me so ma o se bra be ma oh sa na wo ka me so ma se bra okay ya wie ya ko so ma mama yankwa yanim ya ba TV no so nti momento ade mi nu pe na fe yanto aso amzefo enura asem bi pie yepono yi so ha ni nyina ne se asafo bi a asore bi e wo jamaase na osofo okofa asore no baaye no ye fe no osofo abed na osofo abed no esa asore na se enya nipa wo mu akama na doma kuma wu be fa no koye na sofo ba ko a na aja ho na onye sofo di na baba e wonu dwumadi mu no owu ya ode na yire so kam nyese bia ode na kwatwe mpra na bia to sa emum oware no ana on so mienu sa sofo buadi no ya wo ware sofo abed yire no ono so so wu sofo abed ni wu ye ni ekosie ni wuram asieye na sofo buadi ya obefa sofo abed yire no ono de wu ye no ono ne wu tu ono de wu ye no omo se omo sie no wo asoda ne nchepe we na sofo abed no a wo ware maami kane ne marete no mse agya wa akua ye no ane se na amene adan na ye papa okofa aso no ba ya so no kofa ba won de owu ye no ye ko huri do totwini wura mu na wo yi a wa ye akire wo ba ye na aso na gina no a obesusu mu no ono de ye se ye sie na so da no adai we adwuma ba ye sombo che de ye papa ye we nipa che ye papa wo ye hunhun mu ni eche ye papa na ye ntiase ye da omo de ase be da ye no ene ma America sai Sompa ni ba ko a wo te ase na wonya nwuye ya wo se asoro ba ne nini no onso okasai wo se ne de na ma America pese sa sofu kuma no obeware no na wo ware no na ya dwumu ye kesene sa na no sofu panyini ye adwuma na sa sofu no wu a sofu panyini wu a na okofa na yire ware ene na sofu panyini ti ase na yire no na ope no na wo mu se krobi asante kotoko ye sa ade the same tia na nanom ye sa no na edi wo fade papa no kwaje kwaye e wa kudie no na waji bi ma na wo fa ase na wo fa ase bebo na wo fa na omo do kwaye ya ye fu ya enti wo wu ye no se ma me be kwa akọ ware be ma foforo ma me no se be ma foforo ba be fa no na koko no be kwa kodi ebuso na ma me nya bi na ni be ha no na ma be bo asesa de ye se ne papa no wo fa ase won ware ne ma no won ware ma me no ana se ono ne mari bi ne wo fa ase timi wara wo na che se koko no ane wo fa ro kodo ye no wote a wo de hwet ne yire ne ma ama no enti papa no kodie but na chira ye intact na asantefo adwini hunu se papa no na yire no ana se papa no ma no wo fa ase wara wo no ne ma no enye na busua omufre busua foforo mu efise na yire no efri jam ayi mampon ana papa no fri enkawe emotwe enti eye busua bi mu nipa eno ama na wo fa ase no ekomu akwaware wo na koku a wodo e no de ahwe ne ma enti na eye dwuma semti papa na mpese ne koku a wodo e no ye de be ma nipa bi a wa mere ho be kwa kodie ne wo fa ase no ande boa no enti wonte onfa hwe ne ba no me se adwini a empanifo ma be ma no wo ware ne ba e ware ne wo fa ase no eno no na we no de esi na pai we de asore na mboyeye na we ye sofu panyini na we ye sofu kuma ma bebire ye sujafo waso num ma bebire ye sujafo o jamaase da ne tabre e fa ne bo num kosi mprem e kosi bosofo da ho e kosi nintin ma bebire wo ho
adai na sofo panyini na yire na be men sofo kumai wokoware no ye ntiase busiafo eno e de hwi mu no enkra ye nsaka kyese ntiase ya adwuma se de omunsie osofo otosumienu ewo amra na omotu num ye de concrete ayi mukura ye nto board agum eye ma ye screen so asem fara asem ko na saye were de atwam de saye ya ba emen etimi esi kan sisi so ware ma me na ma mi so eye na kono se obeware so fukuma no na nkrofo mi enu pe won ho dada na wow aja ko bo na kai okay e be ko ahumano so maame no na voice e wo ha sei nde ye pese e bona ye team ye bushafo enfato hunti mama yintie papa me pa uchoe ma semu tu chanya sa wa mama me a chese jama ni me na gu me ma asem Asem Mpe Nipa sese no mema asem ni tuncha no papa no muntie ni ofio anasa mun ko tie ni bedi fofo Medi ko aka che o se bedi a wono aka tie nkosi na ho ne yakọ ye tie ni fie wo bi mu wa me pa che o na okay sese no mato ake asase no sese ya sole fo ne dia anasa okay watch him say omunsie no okay no ani epeti yo abusuafo aduru bra ye de ma power specialist about hospital Dr. Kosu Adria ene wa ma ene chiame foforo kura na wa ba ye ni bedi nkomos Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi dwuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic be boa abeba matia kanoso Obakus wouldn't miss our panyin in a yasime and no I to me uncle. Ye bono obey say china. Konfanko asem wo mu bibi pa wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne sisi ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware fofo onse na ntesa and madam for one country me listen na die we dia ya asem ketu e na tiefo obi antie de me kan yi ba ma duru biribi a esesa wo ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu muaya ne ye simple kra adrobi was cement ba shop asokore mampon your friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sa adure mema nyina fra na gan mema dure fra na gan no eni hammo wo de yan sa wo be no wo pa mema dure fra na gan bi ato ebi was asokore mampon cement herbal shop eni mia eto abibidro ni abrofo dodo no a sa wo pen dodo atu a koda ni farmer Colinac Misty Epidank presa number C 0240616061 mema dure fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me, dina ne odifo Samuel. Anwo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena mami gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane eda wo so. Eka ena eda wo so.
yale krankro ene da wo so wotɔne ayɛntɔ ana obi na ebu kwase a obi gye wadwuma afiri wo nsɛm ɔbaa bi na esisi wo ana kɔɔto asɛm na sɛ ɛyɛ die yi bɛfa me so ama wo a wohwɛ me no woayɛ nhyira dira ne odiyifoɔ Samuel akwankyerɛgya. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Nice. Check a Countess, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check a Countess, no? And you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Tayasisia de kwasi wo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so Asem Mpe Nipa Afari kato na de e ni na no na e test mic mfidira de die nwumre pa Afari kato pre na sisi ade enema kyerese agina nti yebema chame na kwa Asem Yeboah Afari Vejili se enene kwane be awaba Sompa FM ana me da wase yo mechia one wabedwafo nyina edimoso Asem Mpe Nipa programming yedi achi de bia yo na ene ne nya kwanya se ye ba na yenso yabe kasa afa Power Specialist Herbal Hospital and on my partner she pa doctor kusuadu ya odi egu akwam na odi eboa Ghana mine ne Asante mine any wiase nyina said na unim no sa doctor obepie Asante mu ha eye fiase Jasbro Junction no the jumadi a odi na akane na ye Power Special Herbal Clinic ne nipa bia ye bobra ko yenim doctor wa training tabam amasi sei wa free clinic ko hospital and they say adwumakuo no enya clinic biu na ye Power Special Herbal Hospital okona nim ye papa wo hene wa mama kwanya idie na meka yare ahodo a Power Special Herbal Hospital sa na yetu ase ewo yasoeye yade a yaje Ballon d'Or na wiase nyina ate doctor kusuadu ya anka hepatitis yare ni di no de pa na nso esunsun sanso no ehu papa ye krom ha de sebie son sebie buru ye hu se obi na ase atata na fu ahono pe yes yabonu dua doctor kusuadu ya ama yehu ni se so obi afuhye na na ase tata ya enye dua ne yabonu na emum yade na achi nipa no oyare momfa sa nipa no emra na so ewo feyiase Jasbro Junction opposite one Jasbro Felicity no enhwe ni mu good na omma ayaresa a ebinka hepatitis no na yesi ye kan yebetimi aka ho nsem bebre na ye wa dansidie bebre ye hu se doctor kusuadu ya enipa bi a omo ba ya ye check omo viral load no na load no ewo suru ye papa nanso doctor Charles se odi won to treatment so no bosumi bia nipa de ba na obe check a obo se load no na ekofom bosumi bia oba na obe check na load no na ekofom saa kopem se obe ba na doctor be clear se afei de virus ni umoja mu biu enti afei de hepatitis no wade ho no kwasem ni nipa bebre nyansam ni kire won se hepatitis yare na eni adru na metro challenge ama obi a otie Sompa Tayasi
sisi de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ya obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya seba hanu bia from Mmrantehene Yeboah our number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kesi bia de eno ane Mmrantehene program no so Sayasisi de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ya obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya seba hanu bia from Mmrantehene Yeboah our number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kesi bia de eno ane Mmrantehene program no so Sayasisi de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ya obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya seba hanu bia from Mmrantehene Yeboah our number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kesi bia de eno ane Mmrantehene program no so ya boy ya back Sompa Sayasisi de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ya obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya seba hanu bia from Mmrantehene Yeboah our number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kesi bia de eno ane Mmrantehene program no so Sayasisi de kwase wo ko ade a eno ane Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ya obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 ya seba hanu bia from Mmrantehene Yeboah our number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 Asem kesi bia de eno ane Mmrantehene program no so abusuafo mo ha na se muni ho kama mo ho na mo ya na me so me ho ye ja da bia me da na dwo a ade chi na me de me safa mitiri so se mitiri nu tua so a na me bie radio na Sompa e bo nwuma na se me aduane nsan aduane nsan na ewu o nipa bia won take care mo na mka akwa ho na wo na mka akwa ho kwa life is dangerous sin dey take care on dey say na dey atwa ho achi na wo na mka akwa ho enti mi pia kwadwuma me say dai me kwa ba o mama so a me kwa mi wo anyam na metoma daka abusuafo anto asorefo beto me pe kura me pese me ya di bi na mi wu anka me je mensan nyina di kura ansan me na canopy ya busuafo ka me fa ho be ya na pese me yes happy no se mi wu awo abe wonsan bia fa bra me fa twem anum na ati bia se me fa wo ne ka bia twu obra bia twu ya tete hey ya beko wo peu me tu sala kura ko aka mfie aduasa ba ko no nya mfie apem 1000 years wokoi onhini Ezekiel osi ewura de me na woni de medi wachi yankopon me yewi so wi afia me kai wo yankopon bo ni tirin ko se akwa wakasa o mo ni mfie dunum abofo amokokunu mo nyai mo man mfie dunum ka ho odwie mfie dunum no okoi Lazarus yankopon otumi yankobet na me se de tumi yankobet magaje wu da eso bretwa wu ba ma ba ko pe na yese wan ke wu ahwe inok
Oyira yo. Oyira. Tu kosoro. Abone ne nkola ya wo mu abruche bi o. Lazarus, Jesus say Lazarus sorry. Sorry you know, o san wi. Ma me bi wo offense so. Fara ko too much they say one what they no. So we say from me fara ko too fear na say the doctors be ya ya no. Enjeni pa mo no so. Na ko too fear wa nkwafu mu da. Wa no aduane. Ne nan. O san wi ne na ya de be so wi. What be ya dey. Wait a minute. Over your horse. Enti Obrebia Chu Biara Bewu. If you better no come nemu. Na ye no de kura de do beto wa check akrabia say if you na yitum mom fanko ntem. Na ask come on point catch them was Canada ya ba mufunu bia. Obetimi de abeto dem in fie du na nyansi ya na oda oyi ba ko no dem. Fi say ya twini moja ni nyina de adura shim ommo ompro no. Ni yemu ade ni de timu ne ma bia bem na apronte mi nyina yi ni nyina. Anso onsamba. Ti ya dwini wo ho a omno okay insida na pese mi je adwuma ye kura se kakaka ne we o de a me ye adwuma kakaka ne wanya go se se ato wa bo bra sisi usike gu bang nya sem to so ntinka we no go ibi chiche na de fa de aka so ho ti wo de aka wo mo kata jo de wa bo bra o ko am se kona bifu yi adaka ne sei di adaka sei wa be chama e adabi akọji asoba yire pa asoba yire asoba yire de mesro adura da mesro mo asoba yire asoba yire je se omo do na fu mame Ciao. Oh. Mommy Harriet. What's your baby? Mrs. Ketecha also be man. I'd rather me to so. Ose for ni to so. Ose obema obi e dia ma wa me abroso. Na je obey ni bebre. Sa no. Ose ni ku. Na sa na. O da bi o hwe me ne mo aye adwuma che. Me hu se obi ayira no aduane se. Ye mfa nkoma panyini. Ye panyini no akuya. Waka so bayire ho asma che ntina de bo so bayira pesi ye mfa nkoma panyini no. Nsofo edumani ato so woni ma bibiri mu o. Elecho ka kuma to yo hene ile sinyambo amande obemu adibi. Why? Ohene yire. Yeboah Afari. Na nyo no so obemu adibi na make an woji wina. What so obemu adibi Amen. Elecho na so obe kofi ama ene oba no abeka na eni. Ono de won't me na da usa. Me mente wono na walk. Katacho no de abrem unsa me hwa me phone so sa. That's it, bro. That's a nyama bi. Mo kan komo na sofo pato sofo. Kata se uba kaka. Sofo metawati kase no. Sompa FM. Uba kaka. What you me from? I don't know. Omo ma sofo bre. Nakata jawu na obuja na se ti me baby. Na ni akwara me te kwara so. Na ne ma me so wo ka akire. Osman na so so nko so me wo achi o. Na wo ko. Ko se nsuo bra wo se me nko so me wo achi o na akosa. Sa awia bi wo bo pese no so onye ntosa di wo. Bia asore bia wo jamase. Na osofo okofa asore no ba ye no. Ye fe no osofo abed na osofo abed no esa asore na se enya nipa omu akama na duma kuma wu be fa no koye na sofo ba ko a na aja ho na onye sofo di na baba e wonu dwumadi mu no owu ya ode na yire so kam nyese bia ode na kwatwe mpra na bia to sa emum oware no ana on so menu sa sofo buadi no ya wo ware sofo abed yire no ono so so awu sofo abed ni wu ye ni ekosie ni wuram asieye
na sɔfoɔ boadi a ɔbɛfa sɔfoɔ abɛd yire no ɔno de owuye no ɔno ne wutu ɔno de owuye no ɔmo se ɔmo sie no wɔ asɔda ne nkyɛ pɛɛ we na sɔfoɔ abɛd no a wɔware maame kane ne marete no mse agya wɔ akua yɛnoa ne sɛ na amene adan na yɛ papa ɔkɔfa asɔ no ba ya asɔ no kɔfa ba ɔno de owuye no yɛkɔhuri do tɔtwe ne wura mu na woyi a wayɛ akyire wɔ ba yɛ na asɔ na gyina no a ɔbɛsusu mu no ɔno de yɛse yɛsie na asɔ da no adai we adwuma ba yɛ sombo kyɛ de yɛ papa yɛ we nipa kyɛ yɛ papa wɔyɛ hunhun mu ni ɛkyɛ yɛ papa na yɛ ntiase da ɔmo de ase bɛ da yɛ ɛno a ne ma America sai asɔmpanyini baako a wɔte ase na wonya nwuye ya wɔse asɔre ba ne nini no ɔnso ɔkasa wɔse ne de ne ma America pɛsɛ saa sɔfo kuma no ɔbɛware no ɛna wɔware no na yadwumu yɛ kɛsene sa na no sɔfo panyini yɛ adwuma na sɛ sɔfo no wu a sɔfo panyini wu a na ɔkɔfa na yire ware ɛne na sɔfo panyini te ase na yire no na wopɛ no ana ɛwɔ mu sɛ krobe asante kɔtɔkɔ yɛ saa adeɛ de senti a nananom yɛ saa no ne edi wɔ fadeɛ papa no kɔgye kwayɛ ɛwɔ akudie no ɛna wɔgye bi ma na wɔfa ase ɛna na wɔfa ase bɛboa no wɔfa ɛna ɔmo dɔ kwayi ya yɛ afuo ya enti owu yɛ no sɛ maame no bɛkɔ akɔware bɛɛma foforɔ maame no sɛ bɛɛma foforɔ ba bɛfa no na koko no bɛkɔ akɔdi abusuo na maame nya bi na ni bɛ ha no ho na ne ma bɛbɔ asesa deɛ yɛsɛ ne papa no wɔfa ase ɔnware ne ma no ɔnware maame no anaasɛ ɔno ne ma no bi ne wɔfa ase timi wara wɔ na kyɛ sɛ koko no ane ne wɔfa no kɔdɔɔyɛ no wɔte a wɔde hwɛ ne yere ne ne ma ama no enti papa no kɔdeɛ but ne kyira yɛ intact na asantefoɔ dwene hunu sɛ papa no ne yere no anaasɛ papa no ma no a ne wɔfa ase ware wɔ no ne ma no ɛnyɛ na busua ɔmu fira busua foforɔ mu ɛfiri sɛ ne yere no ɛfiri jam ayi mampɔn ɛna papa no firi ɛnkaweɛ ɛmɔtwe enti ɛyɛ abusua bi mu nipa ɛno ama na wɔfa ase no ɛkɔ mu akɔware wɔ na koko a wɔdɔɛ no wɔde ahwɛ ne ma enti na ɛyɛ dwuma semti papa no ampɛ sɛ ne koko a wɔdɔɛ no yɛde bɛma nipa bi a wɔammerɛ ho bɛkɔ akɔdie no wɔfa ase no ana boa no nti ɔnte ɔmfa nhwɛ no ne ba no meme sɛ sɛ adwene a mpanimfoɔ ma a bɛrima no wɔware ne ba ɛware ne wɔfa ase no ɛno no na wei no deɛ esi na pae wei de asɔre ɛna mbɔ yɛyɛ ɛna wei yɛ sɔfo panyini ɛna wei yɛ sɔfo kuma ɛmaa bebree yɛ sugyafoɔ wɔ asɔre no mu ɛmaa bebree yɛ sugyafoɔ wɔ gyama ase dɛw ne taabere ɛfa ne boa no mu kɔsi mprem ɛkɔsi bɔsofoɔ daa ho ɛkɔsi ne ntin ɛmaa bebree wɔ hɔ adan na sɔfo panyini na yere ɛna bɛrima yi sɔfo kuma yi wɔkɔ ware no yɛnti aseɛ abusuafoɔ ɛno ɛde hwii mu no ɛnkra yɛn nsa ka kyerɛ sɛ ɛnti aseɛ yɛ adwuma sɛ seesei deɛ ɔmo sie ɔsɔfoɔ ɔtɔ so mmienu yi ɛwɔ amena na ɔmo atu no mu yɛde concrete ayɛ mu koraa yɛnto bɔɔda agum ɛyɛ ma yɛn skridi so asɛm fara asɛm kɔ na sɛ yɛ wɛre deɛ atwam deɛ sɛ yɛyɛ a bɛrima yi ɛtumi esi ɛka ne sisi so ɛware maame na maame so ɛyɛ nakɔnɔ sɛ ɔbɛware sɔfo kumaa no na nkurɔfoɔ mmienu pɛ wɔn ho dada na wow agya ko bu na kae okay yɛbɛkɔ ahoma no so maame no ne voice ɛwɔ ha sei ndɛ yɛpɛ sɛ yɛbɔ na yɛtie mu yɛbusuafoɔ ɛmfa to ho nti mama yɛntie
Papa me pa uchoy. Ma sami tu chanya sa wa mama me a chese jama ni me na gu me ma se. Asem Mpe Nipa. Chese no. Ah me ma asem ni tuncha no. Papa no mu tie no ofio anasa mu ko tie no be so. Medical catcher se baby won no aka tie nkwese na ho na yakọ. Ye tie ni fie ho bi mu wa me pa chew. Na okay, chese no. Mato ake. Asase no. Chese e asole fo ne dia anasa Okay. Watch him say omunsie no ho. Okay, no an ye peti. Mama entie asompanyi ba kono so le kasa na ansa na no mama e mo jengese e wo computer so wi. For me mawakwaba eba abeheba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wo e die nso ne gu friji mun ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen akalan water ye gu friji mu de acid wompa aha ofa be ye no kure sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai se ka se nsu ye nkwa na noa ne kangen akalan water e ye nsu a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madam doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no wose sani nsu a wonom no kangen akalan water na obehunu no kura me ka no pa kangen akalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa woni padua ni mu enti se wo sa cholesterol ana pressure ya de na no kangen akalan water e boa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi aba no musu a ope kangen akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa rutu nkwanta no so amane okwo nim kakra bi a won sani fa so fra number no wa kire okwan 0241 449191 and 0507 379474. Mafuya meya, you see hepatitis. Me to ase, me siremu, ase why bi na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosia Dia ya betrete. Sciatica, entimi, any bone fracture, no mpemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize wasa area ropa. Yare ba konso ne saye omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare horo, typhoid, awo, dunso yare. Power Specialist Herbal Hospital. Koko, what the Abba from Fidia show me ye, and son of woman road and Anamano account. Accra or Kwabenya ACP Road was see power bar stop or Kumase or for yes, when it just brew, filling station the division and attack Radeso and Naji Estates, Customs Road, Ghana have a Biobia will be Anfre 0244 54 44 22 and then 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, Ayarisofi and Kasa. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Gosh. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Contest Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see you, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Gosh. Check your counters, no? Quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. And they drew Nipa, kama.
fisa onipa bia tue sika se opa yaresa opese oye sure se nsa kan na yaresa no kama pa abusafo ne America ma anema ko wia ne se samansa ba kan ko mu ni hwamo this time omu ni hwamo kra busia wo modro counter aya sem sa jonso mu yade ejeje prostate yade ejeje wa diabetes yade bia timikum yade bia sa obi kan sa yade ebi yade eche ebi de ne mejitum ne bia betimikum ebia betimikum betimi asew wo liver wo mrebo mu nyareboa no ehode ne wo gem pa o kidney mu yade bia no e ka se semense ba clinic obehwe wo kama ni pefre chi e ba ho ayarsa e ya dancing tra so hwe semense ba clinic ho dance e bosko wan po krudu enu a o 2 steps bia obenyari pa bisana ama wa confirm se nemme ko yi wo ho pa video de adwuma ne ye doctor na Mmrantehene no agye no ho no ya de pa wo sua bibiduro e wo Tech University honom kutari degree enya goro eti abusua bomodena na kwasemense ba kende sko wan po ni wura bank ni di hwere mu Tech kwa no so edwa na sko wan po hini sie no wo tre ni nyina na ifia obetunu ni faso kane no noa ene ho na ni nyina chi no bema woni ema ya tia yira ye ya sem wo yare obema ntia po wa ye week abusan ha ho kra adrobi ewo semense ba kene ko friend semens Vita Heba Mixture. Semens Vita Heba Mixture. Oh, okwembia nam soma sebe umen samatia irano. It will come back surely. Ebeba o sabe senya Mmrantehene bile mu ahode kura. Adono ne mrane ane agan enye easy. Sara manfo jiso. Oh, ko hwa agan ba ko hwa de. Agano kopeba konde fashe o hafa yeme nyina betutu ye agano ni be me bi ehwamoda number ye 0240 6160 61 0240 6160 61 yeah abusafo mama yenkoye nimbiu na yenkotie dia Sompa ba ko ka fa asem no ho nitie mu an se yentini mebiase kura yentini mebiase ewo asem a asi o jamase abonten so osofo abed nasoro no osofo abed nasoro no ensemu a ekoso no maami na kan se sofo no ware no ana sofo no ane pe ana asorefo no asoreman ne promote sa awade no mama yenko ahoma no so na yene be man kasa hello master hello good evening at the say yo wadaroma edura sembia na koso se osofo buade yesi na soda ho nanti ase anya dwuma ma osofo abed ma no omde beda hanura edi ho abobo yesi ne de sesenti ase adwuma se mu kosie no wo asieye baabi na enye asoda no ho biu etesa and no kind of I came here for Hello. Nitio pa.
me show monster. So for about first power. I'm not the fee a crab by it. And I saw no in a fee. If you're not a phone, channel. And now here's any land. You could land war. Or, you know, and now, here's or the Asem Mpe Nipa, Yayan Asem through worshippers. In the term of that, Asem Nene, a Serbian Francis, a damn puppy, make a quick bamboo die. Until that time, although you could see no see it. And now, so for me, no, or that thing now, the fear. But you see me, and I get for me, the free a cow, the share, so I'm the name. Also, bad already. Or Mamma, I see, I said, I got that. Also, or Mamma, that who fence wall. There's a demo. And the we are there, and say, why you this year? That answer, then the man says, I didn't first one wall. I say you see with your own and just here. And the first canyon inside the young guy. It's city power, and then I had to do that bar. A bar, you see the what? Then first say that I said, we do better fetching all around. You see the one can you one thing and just here. Or one minute is okay, one minute. Then put the mouse in the other I didn't show. The paper so we say I'm many videos in Turkey. Then this is a company how to play that in the door. Someone play the mouse mobility. Yes, it will be. You recall you have a floor. Now I saw. Okay, Yadamase says there and Tiase Aye Juma. Na Adeba Kwa a young Quadani Yakes, and I want him so for years, say, we. Anya baako ne fa wo fa ono maami kunafono me pa so eye asore na kwankyere sasa sofu wu a sofu obe take over no ese wo fa ne yere ana se oba na busua e de di adwato akoma asofo no se ware ye de sie na hwe emma no maye ana se oba no ana ne sofu oba e hu ye na kono pa no no apre se osofo no wa no ana se sofu no oba no and obehunu atata de bi wo maame ni mu and opɛ sɛ wo ware no kama maame spakune ewuye no na nkra no omfisa ɛdɔdie me ti o pa ɛna maame no uge na ko yɛ sɛ nkra mfisa titene so for enwa no wan nua na kan sa na no one maame ni nua maame nua se Fransa itino on one so on se ebra no ada on sa no three no so oye ni o weti na ibi no so ya two e ka ho da ko five the brand o so mo school really and transform na anyama that's one of my home you said the pedal the water the man now well that's right no I said that but I cannot crown or and pencil no about class no open now I'm a penny young no about the software aha nanka okwa be na oba no be kan ma sofu na ware no se wo pe no a oba no na kwase sofu ipe ana se asoifo no mo na mo organize se onware no oba no opeso o ye tintra me ba no oba no opeso papa me pa cho hold your fire asem we no mi wi ase tie o enye aso na mamre tie enya so no amamre ne tesa ene nka asofo ye wei san kwada mienu wo ye no sususa ne se nka asofo fofo be ba no wo sa be fa ma me ya na me tese
one nya interest why obey na katsere mo asoro man say mommoa me na be me nware me anase sofo na obay na obehunu maami na ni se no so an o say maami de mahunu bibi wonu mu asorofo no mommoa me na me nware no ana asoro na say sofo no say me na ka say banforce on nware no ana tama we buy or buy no buy no na odin you can buy and na sini esi kono I think we no it is free the see ho no so onko what can you see wa it is the one that oban abusafo no aprese on one no on fe enkodano na ngwansa the man ya awde no but so for na yiri na ode no baaye no mo pamo no fa hene okọ hene ono na ko ye ono ko enti woni me say bible tell say sa kwa na atoro mo fa atoro e ya ware say ye ba man de yiri ba tie papa so bia woni se ya o dabi o so bia woni se ye bia o man meba o papa wa me ya tie ase say sofu no ba no wode na yire eba jamase ho nyesa eno be huru ma me woyie ena wo ja na yire no pam no ma no koye ta na nya awadi ya labum nja ko yete o wan but na nya se o no nja ko to ba enti no ane me pa to hold of fire no ane ma me ba ko no twempra nipa o ba hwa soro so a ne mpra no wode ne baaye ana wode ne yire ne baaye ya awadi but odi ne na ti baaye odi na ti ba na tsa ne mpra ene wode ne baaye ene obiti be da asafuna no no o papa no ne siga no ne ele wo fe wa su ba oba no baaye no na we efe ne so still na oda so ware no na mo pam we ma no koye mo ana mo pam no ana say sofo no ana pam na yire no ma no koye no so ko kwa grab say na we no dinani untie papa wa ba say oba ya kwafa no firi nkra say o mahwa so no so asofo mpanimfo no hunu say o ti mahwa so no so wa bra woni hokani ya oba no no bibia menadie ena omode o ma ne de na yire eba ye minim se asofo mpanimfo no a aso no si wona so won kan no se wo munim se ne mpra no wode no ba nka o mo mpene entimi de me di si se eye na yire meba ye na yire eye na yire no wode no ba ye meba papa ena wo behunu maame we ya wo ye kunafo no ena ne kon do maame kunafo yie ena nam so ebia asore for kra betimi atan nani amana wode ahomete akọ na waware we therefore eno no ye aware say you ana yen kan say mpana say ya na so you me dey kan ke die ya aware say ye so you me dey kan ke die ka you wa aso de ba be mu nyina asu aha se ka you me dey nke ya say ye aha we no kwafo eti meba oba so abusia no age tsunsawie meba na che say meba yewra wada ro ma hold of fire asem de kan say da meto no enti na che say britain na papa de behwe asori su nyina no ye ware sei ni ena na odi aso na nim say sofo me say na che say wo say ya ware sei ye ena me say na che say mfieru do a sofo ba ku de behwe aso su nyina no na wato mra wato nyame mra na wo ye ware sei ni ena obedi aso na nim ehwe so a besi sabre not since 1990 and now so up to date
Now, I found the behind the decent age. No, now I saw no man she. Matthias here. What me know I had this yam what he say. Bema yo be so no. Or to nyame mra. Esaya wa de odene yire ba na opamo no. Enti na say so forward say ni ena na so ri senensa na wo hwe so ebre tenten no. No kan na nze. Nde aso bi on ni se ya omo mo nge bi na. Aso bi on ja omo nge bi na. Na bi onya se o babru se o so what ase se okwa ofa so no wase ya ware. Enti wuntimi nkasa so bi ya wore se aso ni se no supasidi anase nkwati babru no. Enti mentra babru no. Me pa so what ase. Enti nkasa aso no wo se be na mo wo a etimi bu bablu enimitia. No. Enti aso for no mo ye mistake pa o. No. Yen pese ma su bi ba ti no. Si ya ko pe new site ya. Ama di amaye. Ya adna ka be na o tupe. Ya am wo na. Matthias o siere de untie. Papa yi. Apesa tie me siere de Matthias o na aware no. Aware no wore ma me na wan kasa waji atum se na nye papa. Meboa. Yeah. Wa waji atum se nye papa na se be ma oba ye no. Obepam na yire e na wa fa kunafo ye. Na se mfie dodo ni nyina no wa ware se yim e na no da so ye sofo. Ne ja atimo ndi em se wo nyamensem. Atimo no wo nyamensem. Me pass out now we say mama no say mission house wo wontu ho. No nko. No say mission house wo wontu. Ina nake say yes no. Atimo na say atimo ba no. Yendi ni but atimo ndi wo nyamensem. Enti na asora sasa na dia aka no mo bedani ama emma no ana. Se pese o mso o mo dia. Enye di. So o gba no wa ko tebi. Temple. Afọ ndi ti toko. Okay, Papa. Ade na tasa aso no nyina mo afumo. Dum TV no. What do you say? Matthias, oh, siere dia se bia ni ho. Na aware no na ehun abasem. Oh, say asase le man say be je omo de be ma o. Oh, de fa ko ti dan kwa o mo dia. Elebi. Yo. Edi jesa moya yeni wi ansana nkwara na nsaka asase no ana. Asase jesa moya yeni wi ansana nkwara na nsaka. Nkwara no. Ai. O ma eden. Omo se asase no mu hia on papa asase. O se nkwara no. O mu pie no on fa sa asoro no. Eto o hutuo. No. O bien ko bi. Bien no o mekre o bien ko bi. On to go different church. Papa find your pa no. No o se. Enka o ye nka o da se me aniyam. Ya, afon ti na wa agufi bi. No o di se o si me aniyam. O ri buta o nya no. So nya o ye da se me aniyam. O di land no. O di o ye da se me aniyam. Na se ni man si yan predia. Ele
I was saying, Sisubio Mami. Yes, so for no. And one person I saw the Guanti or Yadia Sigami and Yam. Yes, it's India. And I'm very careful. So much of one and then no problem. I was saying, we dividend the same was on. Thank you. Put that here. We dividend the same. We dividend the same. The guy, they could be by the massive, but they could be there. Oh, no, sir, that's a papa or a wrong person in the interview. No, what's the wrong person? That's what I'm calling it. I was dying. Oh, the name copy. I saw them moving around and run. I don't know, Jay. Papa, I don't know, Jay. Hello. I don't know, Jay. Sorry, no. Put it in Tasso. Sompa Put it in Tasso. No, almost any now. In Tasso. Yo, me that's it. We'll be a bachelor. Hello, good time. We're bachelor. Okay, at long last, no, or Marty as you will see in ho. Number 2, almost no crowd, the all cast across here, so no crowd where Jay. Nti Mmrantehene no no mo say Abrantehene ba no neyire say na wode neyire ba o na yi free nkran ba ayade onko bi kura na oni na jiwa me hu asam ne mu pa say no ansama na ekoso a no hwa any any difference nation Yo, yes, I can't cross of Mammy Abba Ahmanoso. Hello, so Mammy. Hello. Hello. Okay. I'm just of Mammy and a copy papa and say, Untrasso. Okay. Yo. Hello, Mammy. Hello, soft mommy. Hello. Aha, soft mommy, what to say? Merci, what to say? Yes, hello. 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 Yes, our boss. But we are sorry about now. I'm sorry about what they made. What's it? I'm sorry about. You have no call credit. I sorry about me be Sarasem. Okay. Well, oh, sir. Yes, sir. We na basana. No mabi aha dwen kakra na. Me gidi yes anu ano. Na de obi a wotie bia ne ne no mbeba obi ansam bia kananum. Hello. Hello, so mama to say. And that's of mammy. Say I want a man. Say don't move back of the time with the bar on them. You are from someone chattel. So I will be you. So I will be you. I am want them. I am want them, man. Beba. I am want them. Jina so mama. I am want them. I don't know. Me man at the bar on someone. Me pa cho jina so mama. Hey. I know ne say. Dabi. Mama jina so mama. Kan pese bi sana sem. Bema bia ni mu mai kakaka na wachire na ono no e kire ma ne de omonka
na wo pese enka de wo pe no ene enka ma edai wo sase na ebam a kente wo twase na ebam a wonyo ko na ebam asorfo dey a big mistake aha ana e sikonya na etia na unim say asorfo no the biggest mistake o ma ye pa say omuyi bible no to nche e fa wona honam fam nimedie e ma sofo ye wawu ware maame no it's bad na e ho anim guase e na ababa we na no cha wode e kasasa ase say sofo awu na sofo foforo be take over na wode ne yere ba was it so maame say on to missing house sana te dia na ma ye kankama atan wo ye nima wo de ahomete eko akra na waware no madane na ma no ensabe no de ba so no mu ono mawurade adidi sofo na mawurade adidi bonsu eye bidibia ensabe pa entina ma ne say asoro no is at the verge of collapse asoro egu o hwa akam nipa mensa fia bi jese egu amuko ene tuemu amuko it's very very bad me problem is fa waware na wie wore na wo man no so bet yesua de wa ha say ekwanya so no fa so no in fact they didn't go the Bible way o man fa Bible kwan so kete oba no a woni ne kuru no firi nkra ba ye no a o mo ye man no kwaye no wodi suni awere hodie pa ene san ko nkra ho if say woni ne kuru etenkran o mo ya sori ena nkran panifo na yi ni say sofo wo jamase ewu enti ko take it over now going there no go with your wife suntudienti fa wo yere ko enti oban na yere kan ho na yere de niema e kan ho bai obaye am say sofo mama ani kuna wu kuna fo no wa ye ka e wo missing house wo say onko ezi sanete de am panifo ene mo ma no ware no na ne wo hwe ne man so for panyin no e man ma won sa de Bible no kasa ye it's bad be man de ne yire bai e na mugu sa wade no so also na wawuda ho yi o enti ye kan say aniwa kan bu ense say aso no ejina wo honam fam nimdie so egu saa maame na okoy na ware no it's bad ya chamo enye ewi asibe kura ni se kwa hemfa kura enti na me meka say aso no menyini say omo branches bia say omutimiti na asi wo komo mba kwa mesa wade ma kombe pe baby ama maame sof maame na atana kunani no at least kombe pe there be a higher man because the missing house is meant for the church eya so ne dia ada na maame so ntu se maame ne de ono no utie na yina katacho tu a untu ne nyina no eni kru properties ana na dwe yen ada bi o mo se ni kru no enkrata o ye ni nyina no ya so ni dream this a maame so wontu in trust of the church maame so wontu na ze ne ma no mo ba no o mo nye bone so maame from day one wo so wontu enra asam na maame ne beka ye no e different from the asori panyin no beka ye enra no na maame na yam say ka yase eteni tin kan enton chese abonten so for me fankodi ono no gina asani kunu no ne to ye na emom ode asafo ni din e na ye nkrata e na asafo panyin no so ba ya obekasa no so kire say eye asafo no sika e na omode kwoto asase no so which is which na enne maame no se enye se bia ni kunu ene kwoto ye na ya asafo no kwoto ye de adentin asa sofo no ba ya wode se na kodonkuo se ye ne mpro se ye ne yiro wo ba ye na de no went to one farm because ya so ne property ntino ono kwanti me nje nkanta so elecha we se da ma sofo maame no waje obi kunu enso so ne be gina sorry dem asa preachi me aka kire emakuofo emaya no mo hwe na mo ba no ema mo anya mo hu ya we se mbaji mu kunu edem aba wa no mo ba ndo mo gigi amanfo kunu mi wa wo dia wo ye no enti ya da bia na meka abribia ye yiwani asimpu na mansa no akoye yonko de yete ho ya da na high bofo enso ye nwuma nyina ye sumu nwuma katacho
dia wode ne ba ye na omo hihye se omo ba be wade nya sa enka won di na chief from enkran emma jamasi kumasi ase no ensa ko jamasi what enkran wonim kwanya no omfa so ano omote wane ne na dai ba kum one na bibi abom senkenti san ka ye transfer so for no edna ba hase no mo no enya de ankobedi na chi aba wane ni odi na chi ba say one ni kunu na eba omo ba be hwa asore so ke bi kura pa eni na he enka bi ankom be ya wedding eso so for ma me say so papa ya okasa asesi na asema mi gina so kura mpo de akasa ngada chaw according to us na so for ma me ne kula pe so for no enye wonum ne force no so for ma me no so no ono so pe no pe na ehun nyua na mo so mo hu say obeya so de ne yira ba na mo bore ne yire ne gara we ayi we so for ma me no me de me ka waje obi kunu eye ne mpena kula mpo na ye wo mpena wade ho obi a wone na tena no oba otu kwan aba kumase watwam kumase ase no wadu jamase no wadi na chia bedru ho na wo baga se bia na enya ne yire eye ne mpna na ase yi a ehihye na omu hihye ye no na esa gina se na omu si ye no ela cha boni ensoma woka entam gu amene mo efie be wo hakola mpo na wodo a ebepie on se na honim gu ase after the young kata so asase no mo de ba mo de asase na mo munti no enti yen jai ka ye ka na ye sua de e de ama afoforo na sa na mo tu ana se sa ejesie bone no dachi bi no obi ankonkosi bi ka ne no tanka wo busua ni kro pode a ye nim sa asante ana sa kanfo ye je sa de no tum se wo fa ase eno de nka meka se wo ho ene kro po na etwam na enye se obi a ono wo ba wode ne ho kani aba one ne da sore ye so fo no wo dia ben ne kwaku don so ga so on draw krampa baba wa na okwan no betimi adra ma na bloso na efo na wonim ne hu bibia enso oba ya wo se wuntuwo asafo no so mpanyimfo so age atomu adaya wa wo foforo enti wa wo foforo ema na o ma wo foforo so ma mefo a wo mukunu ma firi mu anu ma wo foforo so fo bia oba be dia bia no ono bo be fa na na we minim se bia se dan yo be se so foforo e dey so ma me no wa adwuma ye obesa ba da ji we se nso de aka ho ene wa wole be sofu na wale kulampa wan sho obesa agina ka ho enye ye ya ne de ne asi mabunu no so ena mabunu ni nyese na mabunu ni nyese asafo no mabunu no nyese ne ye bo mu dwe omumu so bo obi kula akọ ya de bia ye do mama kwa so ane etu na sen enso panyin franka sa wonum di asafo nanim ya meko panyin ka osofo maamefo ka ho no wo mu gye nkofo kunu ni nkofo mplanom sofo maamefo bi kura ni kuro ti asenso no wasa atwe mpna won chen Sompa FM omra samwa maame ne me da me se waje obi kunu sa eyawura no kula ni suo kula ne na rewo ya wodi free kumase ase no mu konkran no enya de be ma enhire bia ba asafo ne soda Nyanko pakura mpotu do de bone che bia wo de sofo ne bone che na so no e bia ababa wo ne so e so ofom nti no wa bia wo fa ncha asafo no mu ne se ne de nyame adaro ma ho na telefon fa ncha me kakra na me ho fa me sa on se nyame adaro ma Sompa TV akwa akire ti e kan kra no ebi kra na obai se be na busuani be hwe enti me gidi ye se nya ye mmompa ye se oba no so kra no wobeti na ye ne kura wom e wa hyem no se bi kura na sofu yo ware no anasa na ye mpena na kwa be no fa so a obi a ono ni di obi achi na wadi obi aba ana wadi be machi de na ba na yipa ene sen enti oba no ye re TV ade bia akwa kire pa o timi de me se me mpa bo ne se maame no a odi ni kuma chi de ne ba jama se no minim sese na tie bia no asemi nko na wieye no na bi kra ma no o de ya ne ko sa awunti wo mu na ya na times no wo mu akasa wo fu okay ya na ya mesli obi o mu mensa ka software ntwi ayo choosing generation ya award the chance to fit okay software panyina oda no pesi bisa no na ni bi ewo asem ehu ofri aprade okay pa koso aprade okay so for me mojo yes Mmrantehene adesai radio dum no so boko wadaruma asema ye kan sisi ne se be ma bi ekote asore wo jama ase ya freno Abednego okay
na ofa oba bi wo ho ene na wo mienu miensa sorry ana wuye ana aso no ni tipa headquarters no ekofa asofo foforo na yere se ometoa aso ye no so na aso baba ko a o se wono so aso no ba na wonimu pa kire se bra papa no founder no wuye no na yere ne se ontu machine house ho enti denden ema ekoba ne se ene na omo behwe ma oba no asofo no de free nkran ba na wako na yire no de fi oba na wako enti se minim se oba na de awere ho ne ne ya ne yedi pa na sa konkran ana we aware no a ene na wo mienu na we no so wa firi mu de na ye tracy ya ne hu se omo aware no enu awurade anim sa yes enu awurade anim na wo so we sofo panyina we founder of choosing generation na ye bisa onim de anase babu nim de awo fa asemi ya de ato wani ho asorba no chese sofo no ba no wode na yiri free nkran bai na de wawuo na yire kunafo no a esese ofiri ho ma we no eba no wo mo ye ne yiram wo se ententam ama chese we na yire we se no wode ahomete ekoi ana asorba no ye ne se won kwa okoya wo ware we se wadaroma yo the just we make a afa ho say asoro no mokoti no from headquarters and we didn't beto jamasi ho oba o de nyire bae e good pa was na nyame adwuma no sometimes so ahwe yi a ya na so he kakra bi wo mu nti ya na asoro asofo mpanifo bebre taihye o mo asofo nkwan to mo fo se sakra no twakonkron ka sabia emasem kos dimeduma emasem ahomaso eni sikanybre enama adombrase sabia odin ensiyenti ne ma wahwe yi fa emasem enti no ba ode ne rebai e good na eba se sofu panin no eyire infa se bema no afu mo jam di kan no anche se assolutamente kai no ba etras esisi diste ewu ruenti na betni e bia yentimi pamo ya enti die na safo ne be ya fa ho anke bia so mpedin fo etras apa ba bi ama na sue sikuru mu wa mu friji a e bia nanka obenya dan bia e kwa wo mu kura hai e dia ma no na nanke se so mo pam kuma no eyiro no sako aka ko yeso sofu ya wa furu mu eyiri sofu wa ma ya ma sofu ya ware in fact to me die enkoyi enye twokonkron hihye okay jeji kai no oba no sofu no ware no enya amamre die kurubi so amamre kase se bia unye penye bi furu mu abi akuma tini ba eware no but jemi aduma nya mamresem abi so munye abusnofo no ka se me ware minye penye eyire no enti to me ne die aso no bibiye so mo dwene oba no no ka ho nka o mo dwene ho a nka bia amasa na o mo sa fosu ya ma o ware wi no ba ko no ko ye ne die to me na ka so bi ga kwa no sabe no areas anyinti no ye meka wa ha se sofu janya hwiye kakra na omontrasi empeto nyama bebre ko sa wale se video different because ye ko ye no dia reho na eko o de ni muja aye anya ye mehihie na ko ye empa ye bi obobo bi betime ye adwuma e je tia safo no je tia safo no kura anya safo mpene fo mo hwe ma no basa safo ye wale kunafo no so on so say wa nya media okay yes aka manu mi no
Okay, so from the was say watch him say enye nyakwanchere enye nyame akwanchere say even though the harm is already done when ya aware ne but na ye ya disua wo ho say is it proper and na say enye proper say be masa me da say pa nyame shira so for okay God bless you so for antwi chosi generation asafo wo the term system one so ye founders na dwene and watch them omono you say akodai ababa wo ya na no chebe I have a friend na nakua atini na sofu ya wonya ne baby ko oba ware nkola ya no ba cha maame no e ba pani one ne ba ne ba dabi one maame ne ba pani ana one ba ne ba e ana ba frɛ ba abanoma there's a bekan zanka abanoma nya abanoma asat ye wo wusesi e wo fira kra ba no le ba wo ne fira kra ba ye ya wo kana yire ho ya mo ba ye no ono na no ye se friend na akua ono na no kate na kate chon asebwe na aba na omo gene nye na ye ko ho hwenkwa no betra no munim de pa mo yade na Ghana ha no de bia no ya na ye hwe no ma bi se de akura bi beka bia no ye bu ni se we nkwa beka sa asem we no one maame ne bapani one maame be kata chow de wawe so na wawe esi ne ho no one maame ne bapani anti ne wadwa no na kwa no one maame ne bapani yo enti me de me yanse be ma bia ne wabo ne minimum gemu ono na e drive man ne so wonye sa hwe maame ka sembi ya ne afidi esu yesu ade o wo chiranko na me de bia me ka sa asem se one man churches no se woni pakro wo kwa enye omu nyina na te sa de nanso kata chawo se ya sorry bia ye ne nim te se asori kase bia tete nzori ni bia minim se sofu bia ba ye man mission house one na yire na eba ne ma edu time na time be so na edai ya transfer no ne wagya dan ho but when e kwaye se one man churches ninti na maame ne se menko eno ka fi ho na de ya se nura ye kasa no na sa no ma we ne de tin ne mepiem ara ho pa sofu yi ba odo oba na bae se ye ne mprew se ye ne yirew ode oba ba omo betam machine house ede ne ko ba ya sofu maame si eho de wontu se ka sofu maame kura si wontu a ena ka sofu no siti ne ba bia ena wale bia mamu a ka wenkenye ni uzo owo kwa bi so se ne ko mbe high flat e wo kru no mu ama sofu na no asema na ye ka se njiran ka wrade se asema na ye ka fo esieye se be sie sofu no no ezi adane ye ba se wasemu ba eno na me kasa na me ka se bi se eye se woto asase e wo kro bi mu a se kuma se ha asase no e wo ba bi e to ma se fa ye asase bi wa ko to ye nta to se fa ya sorry ye si da na ma fo na mo ma sumu nyu wo mo sa na tie asase bi wa ko to anya wadwe se se be na papa ne ka bibi se enedi amakwa se obi atimi se ba we tete no ye ni me da bia na tete ye si ye kwa na ye ne ye wo ye so ye beto ye ne ye si ni pa ofie ho e wo pepos ntia ye si ni pa ofie ho but ade ye kan asase kwa wem kwa na nye ni baba akofo bi de awu de e kwa no obi so betima so ba se on so kola hye dan e ka ho but anya koba o mate no ma bi ase but ade ye dangerous thing pa wo mni na ase ma pie se sofu ye ase baba ware maami a on so anya ne ba bi kwai we obi ko gina nche na obi ko kase ene wo ba ye na sofu no ene ne yire ne wo no ana wo nim ne dada no ne sofu yi se be wo bankan ya na ne yire wodi ni di na chiba ana wo so ba program bi wo ha na sofu yire wo koba no na wo ko do no na me gidi said you free nkran ba ye na woni maame yo kata cho nyame na make say nyame ampata na obi beka say bi kura na ohore ansa na sofu yi obu but owu ye na ansa ye ka say ya soro ba me machine house ha no say ne software be yende ne na ne ware maami ye she na so no ma wo chechire mu no wo mo tie me hu se yenim sampa obi timi ware
ne papa nana obi timi ware ne papa ewo faase ewo ho ene kura sa no ma no wiase si ko no enoma bi asesa tete no ene de na wo ka se odi koko ye ayi na omo mpese omo agya pade bi bekọ abontinti na sa kafie wa na so ye ni agya ene sa no ma nani ho ni wo fade eni ho eti se we na ko ba sa na se de wono oba fa sofo yiri enye ni bi ni sofo ya se bi pani ya onya ni ba bi ko yi na se mo ya sa de o ya we abomination mami sabe ukunu wada jemo sa de akwachire kufu se we so awu fofura wo ba so be nden lokere se so na agija ti ara so fu bi amabiem so ono ya wa trouble bi what is that na sofu ya ne sofu pani ya ne kasai ampa bia wadanfu bewu bia na katachaw ama mu ka chie wa Ghana ha ema bu bebrebe se sofu ba kwa na yire se wono de wonwa ibiem no kwa obe sofu betimanya oba foforo san awa nemom sofu ya wa wiri de anko mane wo kwa asem we bi ba a program so e wo Fox FM won ba ho foforo pa be man na yi na damfo pa won lo fro pata wi asuman very very cordial relationship oui na almost say won ware na yire no na won hwe nkwada no nam say airtime kata chaw airtime e say me yonko pa wo say sapon wo agya na yire e wo tanodumase mama Millicent eye me tai kata cho nyahwe dia ye fa nko bible mu asem nyahwe ana ne maswa nti nyahwe wo fa wo mu a wo fa no hwe nkola na hwe obi ne ha kata cho woni pa bi wo kura na oba bi wo a se bi ni kuru na ni kuru si ana mu kura ye ka so nwa na oba na kura na otimi ka se me we de onye eti maami ya kana se ma ne mai na na kura yi o ma wa big mistake e wa kwa bi so ye 24 abusuani ba ma ya otuwa ya ominimu kakaka na big mistake so for maami de say won che da nye sofo sa na wo so wa so awo ye wo ko hwa so na e ma kura po de ko si kunafo no so a wo se ma wa de kata choka na fo ma ni bi mu kura po de tu chema wo ye wo ba bi wo ma timi tira wo cheche mema oh yeah o ma ya de ye wo ma bi wo ma ni kuru wa de da wo ba ya da wo de ba o bu sa de bia kuya na mene nete the way no si ya mene me kofa ba ma bi on timi nyate se de on me ma ne ye we de kabo wutim se wo hwe ban papa ye ne kasa ne nkomodiem no wutim se oba ne kura pe mo chen ba ma no oh yeah wutie ne nkomo mo a na ye campaign na de nko na ba wo wiase de nko anti de wiase fo ye enu bi na jesi abomination te se ye nyama me na katotore ba sai ya ba sro the way no ma bi si kono time e wasafo ni binim wey eni ba bia obusa na question bi se eyo mabusha aso na amane ana o se da bi a chegwa wasa kakra am se na ya wasa ne de no ko eti papa ya na ne kase wabre o amrishi za kono so no o se che na o so ye nyama nyame sesen ye nyama nyame sesen ye to so mienu katachaw enu ane ya ka asem bi papa no kra no eka ho anwa ye so o makoje na o mukosie no mi busa se anyanyam bi akukudamfo a ye nim wo mu a yakosi wo mu otafo asiye ye wonkofo bi o masi mansion so ya to wa fa wo ye betima si wo mu o mu fie o eso kwa bi so ho a enyama ne esa environmental form die seven previous atekane nteka se mu ya ma papa ya sebe ono no obre abu asuo di awia ade asafo ne ba ho no sese ba se ono kwa de wa mobre ye moni di kran kasa sanye ne mai na betna ha ka papa ne kana chikra yira o e wo kwa be su tie kasa ya se papa ne wa mobra papa ya wo kasa wo se e na obesi fie no e na oto wo na obi ankwaje obi beto obi ankwaje asase obi beto na se bi ono de owu ya koto de bodwe ene ke no ne fa ono de odi kana se atekane no ente kasa no ke yinsi ono one fa nya ka dum se the father of this church oni aha ne esie no we de ono momu de se wa mo bra no aba fresh ya na wo re aso
obenso wa reso ni kunda da no kwa do rekwa chese moni enti nkwa no mbeta hin me can play say ena busua no nkwa no ya yin e wa busua no say o say onu no o ma e ba ha no eye abed nego ma no ene buadi ma no o mo nka enti na meka se nkwa mi enu no mo beta ha yi o mo ho ya hin ye ni me nanso o mo stand for say o mo prom papa because papa no say ma gina ba bia obe ma ne manem mo se mo yade e wa kwa bisu because mo fight am me se se ye yi me to twen koto de ne bodwe nya ncha donko e ye good say ye nsie papa no ho ye nsie no ha me kwa menya kwa na ba bia okwaje ye kwa nsan kwasie ni kwa ni kwasie sie no o mo fa no kwasie ye papa no e de ba nko na etichi se chinche esie ni fie abia se ye ho e de nko wenya na kofa sansem wenya abai se mo te de nko e kan se a ka wen kan pie o kan pie on se mo ya na nsem pie na papa na yire no ya do ko ya say ya ne girlfriend o say ya ne yire o ya do ko jama se no asema ye kan wa re tv unima me so bra na be bom na no ma chense mu ye e kwa be se o mu hunu abufuro do ne man kwa wo meka because kata so entimi nya kwasada obi a waboaboa no eni ni kunu efiri nkran abakure mi se ya mpre o se ya wade o maba edie pa ne beba se ni kunu be ya nyamedwuma ni wodi nachi na wode na ba na sabe all of a sudden ye hu de ye no ba iko na mami kabo oba na ofiri nkran ba na wo use experience wo hunu say fine we wo sa ofiri nkran ma o ye trouble no asori mani nyina ba ke so of mami kuna no no e wo hwesi no ano so tara ha wada ne tefre wakoto nkuku good ahwe ombe ha me efi say mami esable na sofi kro ngun kwada mi ni mami e manu mi ensa ene abusua no ne ade no ombe ha me obekom kra sofi we mi nim de hwe katacha o se de bia no se wo ha wo bi na ni fu o bompa ye na ni suo sofom hwe du me bia hwe wo ye sofo no nkyere se wo obi boni a obi bodu anka wo adenti hwe masa enso ni asase wo mi na me ka kire wo etu obekom kra no mi nim de but obi nwa twa ne hwe di mi ayekro wo bakokwa na ekwan a wadi papa yo bai fast wa wadi ni suo koye no ene obere no ma bi kwa Africa meda wase abrowatia ma menton ade mi no bi na fa ibrem na me mie phone lines no because abrowatia ka say obesa bambi obesa bam eza obesa bam okura wonte apo okay abrowatia no zamba anu ajini na asa kana mabre do not frote gare okay, the adopted cases center. Yeah, bo on my basso di kama me mosi o na basso. Papa. Omo adwuma wo mo ye no. Ano odi. Adwuma wo mo ye no. Say atechefo no bi ti borofo pa. Yes or no what tunu hwasi wo fo. Yeah, na adwuma no no nim atwotwo ne akenkan. Oh, omo no adwuma wo ya. No. Adwuma wo ya. Obi anadua da pa na wo kira borofo. 18 years pa na nipa o ma fa won sem. Aya krachi for man mema. Wo se wo de akra de senya borofo na wo be kana ase agam de mo ntemi twi. Ama kenka twi babru ya. Na ja ye to him sa. Mintu bia eno so obu akwa na openidi na atro keke good enyume mami bi ba ha se no wose nko be Mmrantehene na ada na se no aka chense ya o ma inkinku na aka onyanya ble enso etokola nko wotwen ye anko be di adanse am se adanse ada via adult education papa ne be ba no no one na ba hom be talk show no so aba be via adult education center o mo ya de pa mesemo enya nkwada suku wo ye kaya yo anase we ye carpenter we ye amazing taxi driver wo kan trotro we ye fitani wo pamade we ye tiri we ye sofo anase we ye deacon mo ya warefo mo pese mo miemi amonchire wo mu ewo adesua mu a ekwan eda ho mo se asofo bebre kura no sofo botu sei o heda fa teacher ni a wo cheche no brofo aha kum chacha ahemfo ne bi krampo so sa
omu nyina esua ba pesa onya wo de ne privately a ono so e nhihye wo yeah eno so ubom na sire wo do so we ba na wa be yi ne fie kama neat e de amount abre promoted this primary school wa na adwumadi e koso bosumi si di ka no wo de be pro ho bosumi si e tosumi no na wo mi a wonchiro wo hia set wo beje wo set no bibia amam mesre frɛ CEO no ɛwɔ 0245 na wonya more time chichi mu yi 0245 690834 0245 690834 and afi 0508 109773 0508 1079 no, Mr. 0508 109773 0508 109773 number CB no fra on beje so kama na bibia awie peye pa e de amount me many program no baso 3rd September my calendar no so na 3rd September no memenda ochina na watwe pepe yo watwe me na watwe na me mainti program no baso we de nana ya abo ma Libya Boga ona obeda program ya no asimbia ni no ho Libya Boga ko sumi aba no asimbia ma boso me miensa kwa boso me miensa aba asimbia ma anu nanka okay anyumre memenda nyumre 6:30 to 9 2.5 hours na Libya Boga na ya abo ma wone ne nkrofo edi program yi ebreye me mighty wase kasafa amanyosem ho politics afi enyamsom ho religion and afi socio-economic onipa asetremu to yesi kasamia de nine oduma pa abusafo wase brabe kana ho na yen leaders no akandifo no yen tretre won isi akwam no monye nia ese na efata no anu no 3rd September o chimemi na wotwe nyume no nsia na fa wo kai no na watwe aben radio na ededaso sa opesa sponsor na fa gbedi no ho ka 0249 942 842 0249 942 842 Bema memfa ajatonde akanimu hormo na fe yenko ahoma no so asem pa ku bi wo yo na no a kan wasem na nan kakra ba yo no atiefo be kaya na anu ya na yetra crew from Abrante kwa woni ababa wa tetaye na anu se wo chechire mu bibia koye de na anu wo kasa no so ka se ye ka akora ne ho asem sa ba akora ne be ko be ma ne maame ho no na wo ba no ye ni bibi se ne no o mo sa ba fia na o mo ba ye no de na wo kana ne wum se ebra na akwala no oba no ye ni ti se o mprema sebe enka na se ba ne nya akora ne se de be ya ne ho ben ha no na o mo ba ye no eno ho asem na o mo sa de ba ye se enka o mo nti ase enka sa ko ba ne mum ya ko wie ni se mekobi enko no kwa ya se ma no mo kan ye no o mate ase enti sika ewo mu a se be ye gede ama akwala no no na sisi aka maame no ehye dabi emom ne de sa ba ye ne se akwala no Abrante no ababawa ne maame ene ne nana o mako adwen akọ bankrom se akwala ne de so mo ka se bo mo te wo no o mbeja akwala na to be ma ne maame so nko ase o mefa ne nko a entwaye ti de wo mu ni se akwala ne de obewo wo mo ho emom yeso e mo ya enya de to mo so se be ma no e wo ho kwan se wono so e be hwe akwala ne mum obetima be fa no so aba ma because already no akwala ne enim ne nana ne dada omba ya no
be ma ne maame no timi de ne ko ba bi kura kwa yie ko di 2 weeks ti eno nche se bufuo bi wo se be ma ne ba fi ana se osoma se ye mefa akola ne mra na omo so ba de mu makora ne hwe ne suku ne bibi ade eye be ma na se de etina no so tiefo de akosi no okay akoda no nyina okọ oba na busuam asante amamre ni amane no enti se maame ne se ontimi nya ne nto be ma na maame ne so a fine na me no omo no ma no omo no obi wo sa ya no mo de akwara no pere dan hu in most cases ya no mo de akwara no pere dan we so mo ko busa da ne bi eno ba no betom dan no mo ko busa na mi se 30 something million 35 million ba man so se bempe wo ko ne kan ye ka cho se ba man onkuta wonkura wo enti se de akwara ne se ye ne maame fo nso akasa so mo de hye no se ye ka se me pre onya ba bi na se be onya wo eye de so pa so se de dan ne ti se kwa sanity enti se no sa sika na ye ende omonhwe na omonhwe no mo pe akwara ne kura be no mpe ba bi mane na onya kwan start na de akọ na ne ono aso yesu etonifu bi so betie dia ebebo ano eti katajo de okan de ne kwan so a emu be ma no na sede se ono so onipa na akwara no ne hwem ne ntale hwem ne suku hwem eno de be ma no oba ne beye bia e bonus na onfa enye adwuma na asomdu emra enti yempesa akwara ne ba be street chat bia ama eno so abeto eso okay I said that was afre no so eno de mpie mu sa se enya mai na no kra na frefre no kra no ye be ka che be man se mon friend bi emu mane first ya na edi between na no na mu ba fo mo na edi between na o pa kra na on so ma me nko fa kra na mara afrefre de be mu a ni se be san ba ka de chew ade cha de se yen so no na se se di padwen ebi abe me wonam yi wo be no akonya asase de be 10 million o de fa ba bi enye yi to wa na so de fa ade na agunu dada so ba na friend da no san na teta jinti arada insu so emre jinti arada o ka so be sa frefre no frefre no na akura ne te se ne maka cho se be ma bia se wo do ba ne se wi ni o ma de ga shu ba ko on passe shu ba ko na ka ne no abesa ka wade na bom e mo se sa ni nyina kwa wo ba na wo san fele e de na wo be fa e de pa na wo be ka wo be pe de ofie o no ma nyina de ko na shu no wo fa de ko na fe aka de bi shu so fa ba ko pe ko wo de fa ba ko ya wo se wo kwa wi no ma se shu ba ko aka o e no so tetata mo bi ani fie o ba ne kwa wo fie o na sa fa aha sa yampa sembia krofro mo ana oba ne be me nyina wo ana je sa moto friends of for ba no moto friends of for ba no Jerusalem afezu ya to fa kada jade no dwane akwankyene na me what the concran wo what woni hwa woni koyi wo wuram na chechire ho dankran ba wo bie so a wo wa be basisi a what woni hwa ato mo ba se no de omo pani ye mu a papa ne maame na o ma so no mo fo mo de hye ne enko tra ho na me je so ho kra ne je visa ade we de hwe ye nyi visa na da nwa ma se mpama de ho ai enza ma wo se ho bie pa nza ma ne nwa ma se so obi won kran so obesua adwuma e wo kuma Mike okay obi won kran obesua adwuma ko na obi wo kuma se so otu kwa kran obesua adwuma kata jo mi ma ko bi ho pram ne ma me ne papa ni ya sovo ya sovo ya desi ya ka kire o si ni papa maka ne ya cha o di papa so ta so ba fafa oba no sisi a wo na no wusu ti ni ade oba no hwe na nanka ni kwa so ofon say yo but I want kwa we nya good ai ete wa hwe situation already emu ye wo no na de be ka wuntie na so be san kwa wo be man so ba ye so e ba ye so kwa ye ho ye so da ma me akache ono ma ne ekwe gu ba bi ze wo na wo se da ma me wo na so be san kofa se wala wo no kwa wo a moja hwie enti ne me bi free wo enti wo ba nyankopon de ho afofi na wo free mu fie a e wo senka wanyire maka cho me se nkwankwa no especially man na ye duomofo me se yanum kura nyinyini kura dumwe bi na no yire te ho na okowo no nyawo mu problem a se wonye intelligent ba obegya no asa kofa bibi fofo enkura no omunim
o se nkura na ba no wo fe so ti ase nti wonya we no so ne wo ne se wanya sabe yanke no na okotete a wono no boy no wonyina wonhwen wo wo sa ko ba bi fufura ko fa de ehwe enti na ya ka se akoko ni bia ni ho ane ba di na chi onya ontra wo da se ukọ awo so ba wo se wo didi na ye tokotoko didi no so nya didi biala enya didi biala wo se wo didi di ahodi wom di ahodi wo se ye no me nti bosumi miensa ho saa no wa ya kono fefe bi sei okay better was say ababa no wenya sa na wa yesa but obebem mama yen kwa homa obebem otie katachawaje obebem ababa obesa aba ni video no so otie futu se mo obebem kana to so na gaza zo mate nyagobo okay mama yen kwa homa no so ezeminu na yabobo na ponde jama se asore semi na fi ababa we so se die omungo jefu no ai tafoje omuno hello omunyai hello the jinse me nyina go be feedback hello Tayasisie de kwase wuo ko ade a eno ha ne Sompa FM Asem Mpe Nipa dwumadie so asa minu ya obi wu kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwim eno ha ne Asem Mpe Nipa dwumadie so Sompa FM na 3.1 dia seba ha no bia ofre Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 054688 wayosi akabeneza kwakumenu na konfo kolege wona waso asen no ye 21st clinic a almost asiatica yade anwanwa kwanso pa abe heba clinic maame no wo sickle cells edro no okono ho apatra pa new site a onsa abekana extra comfort limited etomates papa woda won fi mu bia nya wo ye bia medimafo heba center Dr. Tam da so no wabu akwagogo ko pass last stop ho sisi waba kwantempon no so ho no ma abrosa kama bi o mo asie no medima for heba center Dr. Dujem fi the great yamo yiko odi for somewhere power ministry and counseling center se adibia jijo hawa juretete wo bia na bra na wona wo mfa nkotodwe ngu fom na wo be hunu sakrayen senkyere ne ene adansi die pa ya kaya manfo se dwumadi a ya tudi ewo ye fidi so se healing point no 21st clinic ena na de ba memenda bia non bere no ena na ono mo ye sisi ayen sakraye sports no aba non kono kusi duminu na 21st clinic healing point dwumadi so omo asase wo donko ekosi no minu don hwere baako healing point anadi wo hwe no pa no kono bere na wo nya ne biu yes wo hwe no awia donko memenda kro no awia donko na ubenya healing point dwumadi no we awusa for ye de asi ha sei mame ko Facebook messages ne so na yenko mame Yeboah ohina yire abrewatia ko Facebook messages ne so yo ketacho ya monitor na wo mo de wo so adwentra ba no ye mo boso fama ye tiefo nyina na amakona de ondo twa ye ha ye wa hasenom Lawrence Boache dodo na friend buche wono efri asemia asori kwanta ye no ben we amakona do de no o ma ye high ewo ho Lawrence Boache dodo na friend buche one also say or the free asenua asori nkwanta ye no ben Unity Oil Filling Station ho was Mmrantehene ma wadwo na program we de edamufo edemu sonkom na belated happy birthday or de kwama ne ba ye be ma akwasi Boache ansam Daniel Opoku Ajiman or so hwe ye efri ehwe kumase oda yasefa ne
ne enkyerɛkyerɛ dwumadie ya yɛde ma etiefo nyinaa Berlin nie Sompa nie ɔse wɔhwɛ yɛn de free medoma na saa so na ai saa so na Papa Risky ɔse ɔma yɛn nyinaa yɛadwo na yɛn ho te sɛn Papa yɛn ho yɛ na so na wɔse wɔhwɛ yɛn de free ɛso ɔkɔ German North District yɛ no so ɛhɔ no ɔno so de free ɛba ɔse brebia no otie yɛn na Steven Yaw Asamoa wɔno so se ɔpayɛkyɛ ɔsɔfo wɛ wadaroma ɔsɔfo ɔwɔ leave kakra ɛnkyɛ koraa no ɔbɛba abɛka yɛn sɛnti adɔfo a mobisa na se nyinaa yɛda mo ase modwene yɛn ho paa modwene ɔsɔfo ho nyame yɛ adom a wɔ leave ɛnkyɛ koraa no ɔbɛsa aba abɛka yɛn ho biem na program yi yɛne noa ɛna ɛyɛ kɛtɛkyɛw yɛmfa adwensie na anasa adwenkyerɛ na mafoɔ deɛ no ɛmfɛnsi ase nom na yɛnkɔ happy birthday wɔsɛ yaw aboagye oforisuo ɔsɛ yaw aboagye oforisuo kontonchibo hia kuma amani ampon nana no ɔno akasa ɛna ɛyɛ Asem Mpe Nipa deputy chief producer kyerɛ nyame yɛ adomo a ɔsɛ aboagye oforisuo ɛyɛ wawodante no Asem Mpe Nipa dwumadie no nyinaa yene Sompa One Media yema happy birthday in advance nyankopon koso ensha na wontra wa hyemo emfama na wakoma so ade nyina no wonu abema onfa ennomo na enu echi no so no ne den so no na ebinom edi o ma woda Rebecca Parker Dr. Abe ono ankasa ne baba eno no Dr. Abe ne baba ye friend Rebecca Parker odi ne dwuma ewo ebua kwa ECG wono na eda kasafoni no eso ne eye na wodanti no maami Abe ba wo sa o maami dodo wa ho ofe no se dodo Nyankopon koso enhira na wo nso so credit electricity credit no ai Sompa ha de o se kanea na edi dwuma nti ehia bi pa wa kwara wale awo ne nka wa ne ne hye na obi sasa obi so wa dada awale ama aba apiem anti sister Rebecca wo nso Nyankopon enkosoa enhira de atwato no eye Osempakeni Benjamin Owusu Evangelist Benjamin Owusu ono so ya miami nua be market free fa ho ede ya wo say free esreso me so me free fa me free fa ho ede free esreso free sewia Evangelist Benjamin Owusu so historic Adventist Church Asante Mampong historic Adventist Church Asokore Asante Mampong ene eye wawodent no nua bema Nyankopon koso ama na adom no nyekese wo so na wo so ne dwumade ya wafade ato ho so no wontimi ema woni muntintima se de be ya betwe akra dodo na so e de aba Nyankopon ahewani munti no nyame ya adom sister Ivan so okira na ne papa ye kura na chinti no ono so dwaben as dwaben na ono so ye kura na chinti sister Eva the biwe say wadamfo no wo kejeti Dubai na enura na wo chia no na wa bring invitation kan ti e be hwe de e be nyame ya adom nyame hya wo ne abusua ni nyina de sofo di 22 wana wo yere metia mo pa oye madamfo no yiri nyina ya tia mo pa afi medical akase na asko wan po hene eda manfo nyina se ona obabua na yiri na otweda ndi ne o ne no mo hye na ni mo nyama ne boss pa de ade ato na nye ono ana yi eto da bia na akwaya ba akofo de ba na de ajanfo ne adofo ombeboa no so na esu na bia o mo ayade so da mo nyina se afi ye di dwumadi no bekwa wiye ya pon na ko fi oba no akora wodi wani so nti ye be page mu na de oba no abeto aso me bibia aye pepepe wano me da obia ase me da be ma usu kantan kranka se afi me da omuna samwa ene amrewatia ufurusu be ma me da na se ya de week no akona wiye ya kwaji ahome ne aba ahome ji na kura so ba asembi ana kura aba bebrate ayi no okay abusia for ya da obi ase ya da mase sofo antwi choosing generation wo the system also obeboaye mani nyina ewie peye ya da mase pa adofunu mutie ya wiane anadwo mo hwe ya wiane anadwo no
awurade nsina mo pa mama sompa so ma eko high eye pa mo ya de ye bɔ mo aba so pa na mo nkoso na munya katua pa mo ne nyina na sompa na munya katua pa ne bia nwie pa me ko lo yaba Sompa. We serve a great and mighty God. Hallelujah. The Lord is mighty. He is. Our God is mighty. He is. The Lord is